go a le gona sebakeng sa jwale Professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumedishe magoši bokgošigadi ke dumedishe barutiba ba profeta ba theeletši ba motse community radio station ke boe ke dumedishe ka mola Facebook ke a letaniša ka moka ka mo mafaratlhatlheng ke re dumelang ke be ke bue gape ke re malome ka kapa thobela mmago le crew a ke thome ka go leboga modiro o bileng gona ka kua gae thego ye le re file go yona le kakapa radio ke mmone ba tlile le bao ba paletšung ba gešo ke mekwešiša re be ba swere ke mabaka ke leboga kudu thego ya lena ka mehlale ka matšatši molaetša wa ka šiona o monnyane ke gore di-product di tlile ba di nyakang ba fihle ba tle ba di kereye malome ka kapa ntle le go senya sebaka ke no nyaka gore re thome ka lebaka la gore taba ya ka moo ka re tla ba e telelenyana se ka kry-a re itima batheeletši ba kgone gore ba tle ba kgone go ba fa maele ka mokgwa ba ka ba fa maele ka gona ke ya le dumediša le lena balli ba rena ba bošego ba lekgono dumelang re a leboga Professor re a leboga madume a borutho madume a lerato re amogetše mongaka ge batho ba dira dilo tše di botse kapa ba dirile dilo tše di botse bophelong ba lebogwa ya le kgone le re tlemetše man gape re tlemetše le kgone prof wa tseba go ka mokgwa ba go beileng gare ka gona ka be ka gopolapololela ya Sepedi ya gore mokoko ko mo botse ka dithole wa tseba ba go beile gare mongaka re a leboga ke dumela gore batswadi ba e leng gore ba be ba se gona beke ya go feta ge ile sealemoya sona ba be ba se theeleditše re boletše ka mathata a go se kwane ka kua ga bolena ra bolela ka mathata a mahu ge ke sene maka ra bolela ka mathata a bana ba mma ba e leng gore ba thwasitše ke ba babedi o mongwe o gorogile o mongwe o mo kgaotše thwaso mo gare ebile yena wa kgaotše thwaso mo gare le morato wa wo a gorogileng ke ba e leng gore ba tloga ba le kgatlanong kudu le wo a gorogileng ebile ba mo šupa ka menwana ba mo lošantšha ba mmitša moloi ba mmitša gore sebata se se leng ka kua gae go kwagala go gore se gona ka kua gae ke sa gagwe jwale dilo tše magagešo di a lonela ebile ke dilo tše e leng gore baneng ba motho ga di nyakege bana ba motho ke go ratana bana ba motho ke go hlomphana bana ba motho ke go kwelana bohloko bana ba motho ke go emelišana ge o mongwe a hlotša nkore ke ye ka fa nkore ke ye ka mo wena ke etla ko wena wa thabana kere ke etla ka mo wena ka fao wena go bone ga botse gore ko wena o mofe kgaitšedi ya ka e re ke go dumediše ngwanešu le gona re gona le kae re gona
ke moka e le ge o be gopela lapa la Remi Thuso ye leng gore o bona o ka re ke go fe sebaka ke mokana pele o na po rolele se borala ka baka la gore ge le mampia re lapile mela la thobela. Ke rata dumelisa ka mo radio mo ka kapa ke dumelisa ntate Moremi ke dumelisa le bo abotlo ba teng ka moare ke dumelisa le ba theletsi ba radio motse ka gore ke tlile mo la ke ngwaletse mo radio motse ka gore ke ne ke kopela thuso ko hae a go mekwano ene ka gore ne re fele re tsamaya ba re mo gae go na le silwane se se tsamaya ka mo ga jarteng ya ko hae gone yana umfone tsa kopana le bothata wa mfone le wa mpotsa gore se gape ke kopana le bothata bo bo so abutaka o re nna ke a loya o tsogile frogo a ke re a ne o na le sesongonyane le yena a tsoga a botsisa gore ke mangolo ya mo berekisa ntigolo se ka mo jarteng so ba re bona ba tsibi jwale ka mgo o se se ka o monyane a re o ra nna gore ke a loya ka gore le ntule a ke thomol botla today mehle ke a botla and then se sengwe ke gore bona bo se se ba banyane ba ba dula ko hae a ba kwane pila mehle se se ka o mogolo wa mfonelo wa mpitsa gore ka o nna ke mmerekong tsamaye gae bo gala bana ba ko hae ba lwana kwa o ba dulise fase bolele le bona o ba theuse moya ba kwane and then ke ye ko hae ke fihle ke bolele le bona go kwane go be mnate and taba tsa bona e ba thoma ba ilwa go ba di chomi o a dutse le chomi e bolela so and then a fitse a tlamae a fitla botse o gore gape wana geng o re so and then go thoma ntwa ona mowe jwale go aliwa e setse le lapile gore mehle re a tsamarogala and then le ntwe ya gore re tsamaye re batho ka mo le ka mo ba bolela ka lotse di gona mo jarteng le mahoa a tlhela ko hae a re tsibe gore ba irang gore ba tlhokofala bjang ntwene re nyakela thuso mme ka gore re kwane and then re kgone o tswela pele ka bophelo re kgone o tsiba le ga gore batho ba tlhokofalang ba tsamaya ga bose o ba bjang ka gore di tsamaile mara a re kere thuso ene le mmere kwa re teng a re bereki bana ba ko hae ka moka go le ka seso iwane ba bangwe ba a re bereki a buta ka le ene ke re ke mkhupela thuso ke o monyane since go thomile o tlhokofala a buta ka and then wa tla mama ka kwa tla papa ka kwa tla abuti kwa tla ngwana sesiaka le gona ba tsamaile ka mkhonyana mo re sa go tlisising ke gona re nyaka thuso ka mo le ka mo a re ikere jwale no mana ko hae o rile a tsamaile a nyaka tsa bophelo aya ga ntate Moremi a fitla a tlohlola tsa bophelo a fitla kwa ba mmotsa gore go tlo ba le hole tlo tlhaela ka mo jarteng and then PS bata se se ka mo wana jarteng se sa le teng ka mo a go kwane a une kwano ntwe ke yone hlola gore go be di leho jwale e re tsamaya re nyaka thusa re ikerei ya le dula le ba ba kae ka mogae go dula se se monyane le o basala ni morago le bo abuti ba ba ithula spone abo abuti ba ka ba ithuba ke bona ke re aba shapu right le o ke re ke nyakela thuso go dula bona se se ka one bana le o ne bana and then le bo abuti ba fela. Okay, last thing a go le mo ke go le bolela taba ye nngwe ya gore ka kua gare ga lapa o ka re go no mo ja dijo tsa gage le yona ye sa re ba re butsa a usa ka bolela re tsamaye gae re ke re bolele le nna ke tlo ya gae re tle re bolele tlhakantse tabe le makokore ya mmitsa re a re ye gae re kgone o bolela le bana ba gore ba apie pitse one ka gore khishikile le one ene ke la mamaka so ke kupela gore re tlhakantse bana ba re kgone gore re ba thuse re ye gae re fitlhe le bolele and then ya fela taba gona mo go ba mnati after dibekenyana e thoma fase gape. Okay, se si wena o tseba eng mo ka ni vele na ni se ka o ki la mana miliena o ki dula miliena mo ka espere lesi kuba ngisizo mina ngisisa milo vele ngihlala na endlini asizwani ya ino yenzo kisingazwani ukuthi uhlala nabangani and then makahleli nabangani bakhe like bayakhulunywa bakhuluma ngami and then abangani bakhe babuya back kimi bazongitshela yonke lento bekayikhuluma ngiyathula sometimes angimbuzi
bese ngikhuluma nabo sesabakhulu ngithi phela kusona sona so and abo sesabakhulu mabazile bazosiguza bafika bakhuza akunamuntu ebamjamelayo bafika basikhuze soyi2 mara still lokho kuyafana ayipheli bethu lokho ichubekela phambili. And then leyo buloyi mina ubhutami ngikhumbula the day asibuza athi waphuma inyoka la ngendlini wabuza wathi inyoka le ngiyakabani wasibuza sithu sathi thina asazi wathi inyoka le ngeyenu azange athi ngeyakhe wathi ngeyenu inyoka le niyayazi ngathemisa inyoka le maybe sorry kubiza igama ngathi inyoka le maybe ngiyabezimu uyayibona ingena ifuna la ingahlala khona maybe ngiyabezimu inyoka le uyayibona ikhala khona ukuthi njani ngilezi emakhaya lezi ezikhamba la emakhaya ezidla amapapa ngamtshela njalo. Benjani inyoka idla amapapa mama? Ngile ngathi silver nyana so ya blanka la ngaphasi. Bengakana ngelo kanje kabutelele so. Beyincane bengaside kakhulu. Bengaside kakhulu ne. Marata twethu jama kancane. Inyoka ingene ngendlini nayibona ubhuti wabuza nina ukuthi inyoka le ngiyakabani. Azange yakhuluma ukuthi ngiyakho nofana ngiyaka dadwini ngitsho mara wathi ngiyakabani inyoka le khana inyoka inomnikazi bakwethu na ingikhaya na. Number 2 wena ikhona into oyikhulume nje mani ngirarekile. Inyoka yabezimu ekosa ihlale ekhaya izidlele amapapa inyoka enjani? Inyoka lezi zitholakala ema toilet sidla amapapa. Zayidli papa. Uyazi njani wena? Angizozihlala la emakhaya so ngabuza bathi inyoka leyo maybe ngiyabezimu ngilezi ezihlala la emakhaya vele. So ikhona inyoka yabezimu ehlala ekhaya idla amapapa engafanele ukuthi ibula wena ibonwako. Umuntu engambuza wathi maybe ngiyabezimu ngabuya ngabuza omunye wathi hayi kunenyoka lezi zihlala la emakhaya. Prof ebezimu abanayo inyoka. Inyoka ihlale ekhaya kumele ukuthi ibulawe ngoba awazi ukuthi la ekhaya izokwenzani lenyoka ngisho or lenyako rebula yomu sayibulala vele yona. So uphuphuti wanibuza ukuthi inyoka le yakabani? Ungani ngaphandle. Okay. So lidirile inganyo kaka ona nogai. Kwaphuma yokuthoma sayibulala ngabiza ubhutami lo omunye omncane ungasi right la ihlo sambiza wayibulala and then after that sayichisa. Wabuya kwaphuma yesi2 yashiswa nani? Na le yesi2 yachiswa. Then kwaphuma yesi3 zaphuma zabayi2 zonke ubhuti ulokhanje zishisilwa zonke ezi2 lokhanje inyoka lezi. Le yekuthoma yachiswa and then kwaba nesi2 lesi2 kwathiwa ayifakwe ebhodlelweni bathi basho usesamlo engazwani naye bayithathe bayifake ebhodlelweni bayise kamrem. Nize nayo le ho jamani sesi udirang ke rasta bule lebitso la motho like are ko motho yana sense ga itle kwa ga ya itshwenya ke ga batho ba krea dilo ka ga ba tla le tsona re a di tšea re a di bereka. Okay nete ke nyako no ba le behlatsi ba gore ya bobedi le dirile eng ka yo a tšwelepe. Then last 2 bayifaka eScoopini bathi imeli ikhambe ye kwaMremi bathi usesamlo engilamana naye bathi kostela ayithathe ayise kwaMremi iyokusebenza. And then azanke bayisa ayise ngoba bengibereka benginala ngisebenza khona le phezulu e-retailer bese ekhaya bekusala yena bathi ayithatha ayise kwaMremi azange aphumelela ukuyisa and then after that angazi ukuthi yaphelela ngoba bengikhamba ekseni kwakhona ngemberegweni. Okay ngumuphi wanikeza unyoka kwena? Mina sanibonani nonke. Yebo mama. Mina inyoka bafolela mina bathi ekhaya kunenyoka.
ngathi mina ngoba mina ngiye kaMremo ngathi uMremo azophatha ikhaya uthe yonke into engizoyithola lapho niletheni kuye yeah manje ngoba bangifonela ebusuku ngathi mina ithatheni ifakeni la izohlala khona ekseni ongayemsebenzini ayithathe ayise kubaba uMremo azange eze lokho sangithi eze azange afike lekhaya azange afike yahlala angithi ngaze ngayichisa ngoba isikhathi sokuyale nama angisitholi ngisemsebenzini ngalesikhathi lesa wishisa wobabiza bonke ukuthi bazokubona ukuthi vele inyoka ishisiwe or wayishisa wi1 ngayishisa kunababhutama bayi2 because ngoba ngihlala eRDP angikho ekhaya okay botse ba re ba ile bayi2 asanga ubuja okay wena le sesiwo le yakwana Mopi. lo Siyazwana. osa kwane nena okay Lo special. le bakang wena le wola Izinengi izinto esizibanga indaba zabantwana ngicela ukuthi ungitshela ama main kushuthi ezinto zibaluleke kakhulu ukuthi sizokwazi ukuthi sikuncede ngaso izinto esizibanga sibanga ukuthi makahlezi nabangani bakhe ukhuluma ngawo ukhuluma ngami yes two abangani bakhe babuye back kimi bangitshele yonke into bebayikhuluma bese kuba nabantwana bakhe nami nabantwana bami bebanokulwa mara nje abasakwenzi lokho lo wakhe omkhulu wabetha wami mkhulu kunalo wakhe wabetha wami mndazana wami wakhe msana wabetha lo wami yasuka lapha into le kwaliwa nekhona lapho vele sibangi indaba zabantwana ya vele yasuka lapho since namhlanje vele ayikho into esizwana ngayo sinaye alright lelwetse gore o bethile bana lelwetse gore o bolala ka wena mo ditshoming tsa gage ukuthi beyakhuluma ngami bengingali naye bengingambuzi bathi yena bakakhuluma athi ngawo beyakhuluma ngami bekathi basho bebamfonela ngani bakhe bathi ya uPreg wathi yena waphendula wathi ya ulayekile imthandwa zakhe basho iphendulekile kanti unabantwana bangaki bayi3 lo ngwes4 so bara wena ulayekile go le Preg mara ke msadi sanja be Preg so why bara ulayekile wile wammutshisha azange ngimbuza ngathula ngadecide ukuthi ngizithulele ngoba bekuzokuliwa ya ka gopela mo wana dule mona mama tla gone te ka tshedinya ka yena so wena le yana le lwana lo tshepedi o bolala ka wena bana ba lena ba bethana ke tsona pele akusingizokuphela yena into ayilela sesi sizokumontsha isikhathi ngento ingekho uprof ubuzile wathi nibangani bekosa izinto lezo nizibangako usikhulume zonke ungakhulumi izinto ezithu aze atinaka kubuza ukuthi no enye in isikhathi siyakhamba sibawa usitshele ukuthi ninotatu wenu nibanga ini okay obunye ubanga ukuthi basho uthi yena nakafona like afonela bosesi bami athi kunenkinga ekhaya so na so nakufona yena basho abezi angikhumbuli bangezi ngoba nasibafonela boyi2 bonke bayeza bona ene labanye vani basemsebenzini oyi1 vanezi ongasemsebenzini laba abanye bani babereka lo1 uyeza then mhlali wephasi sikhuluma indaba khona bese ayisolveki vele nasikhulumako uyalwa nami ngiyalwa ambizani ngabathakathi angikhumbuli ngimbiza ngomthakathi okay makaphekile uyadla beyapheka yi1 nami ngipheka ngi1 ugogo hlala kuphi uhlale emabhini akahlali nani lapha ekhaya hayi akahlali nathi okay sesi wena lo go gabotsele bakang o re no botsa dilo tse bohlokwa o boletše ka gore o seba ka yena o boletše ka gore bana ba lena ba bethana ke dilo tše pedi tše nna ke di kweleng so ke nyako tseba gore wena o mpotse gore lebaka eng
mina sino nonekalo ziningi izinto esizibangako ngizokukhuluma lezi mina engizikhumbulako mara zona ziningi zihleli la kimi enezingizwe ubuhlungu ya ngicela ukuthi ukhulume okay mina navani sinenkinga ekhaya sinayo mina mangifonela bosesami abezi ekhaya mabafonela nguye abatshela ukuthi ekhaya kwenzeka sona so basuke beze bese nabafika lapha ekhaya bapharelela indaba ezonke ngami zisala nami zonke and then into enye engibanga nayo bangayosesami lo mkhulu naye nebhutani lo vanse bathi mina ngiyaloya usesami lo umkhulu wake wangitshela ukuthi baye emntwini le-RDP ukuze ngazi ukuthi mina bathi ngiyaloya baye emntwini le-RDP namani bayakhona khona le balokho kanje nabafika lapho basho babatshela ukuthi basho ekhaya khona oloyako wefamily khona lapho mina ngoba bengekho basho bathi ngimi bathi ngubongo loyako so ntolelwe la nko gore ba go bitša ka moloi le gore wena go bitša family ga itle mara ge e bitša ke sesi family ya tla ene family e kwa se ya se bolelang wena ga ba go ku ya ene mina angilwe nento ukuthi ikingami ukuthi akangihloniphi ene sekangipelelisena ngomntwana ke lona 18 nomntazana bakhona ukujama boyithu bangithuki okay gona mo tabeng ya hlompho mo o dira eng ya go bontšha gore ga hlompe une athi shoot nana ngendlela vele akhuluma ngayo sikhona ukudlulana soyiphathisini ngendlini ngicale kumbi shoot akhuluma izinto ezisnacks ngizithulele ngoba uyangithuka sengiyasaba mina vele ukuthi izinto ezisnacks njengani so uyakhuluma like ukufixela mina kuthi yazi umuntu uyangidina wake wathi umuntu uyangidina yazi angazi ikoma ngakhambi la ayokufuna istand sakhe ene nanjena suka usesamlo ukukhulumile lokho suke vele siraselene bangithuka usesamlo ajamela lo mncane ngisuke ngilila vele nangisuka ukuza kwami la bebangithuka ukuza kwethula bona bayamijamela rehayi kancane noma mina ngikhuluma ukuthi kusona sona so abanandaba nami basola mina everyday basola mina wena jwale ka ngwana wa mama gago o mmona wena o sebe ka yena lokhathi basho ngihlebe ngaye angikwazi angikukhumbula ukuthi basho mina ngithe upreg nami ngimfazi ngingithe ngimfazi akabe preg ulayile nami ngimfazi ngaprega noma kunini lokho angikwazi angazi yena namhla mina ngatsho utshele ngumuntu wena ubuditse ke mangoro ba re wena o layile ngalibiza igama ngoba nithe singabiza igama a ke tsebe malome ka kapa re bereka bang ka re ba re e lwesha bana ba motho mo go buana una wa bana mo wakhe umuntu wa tshela ukuthi no maybe yena unawo mina nginawo nna wa tseba go ya ka mogo ke ikwishang ka gona taba ya baki unless ba sa re botse nnete sesi bana ba ka gore ke bana ba ga bolena ka moka nkane ge ba loile o a lebitša lesae ge o la lebitša le ya lekitimo ke thoma ka go le dumedisa le kae re gona le kae mo re gona nna ke nyaka go bolela nnete nna mo saeteng ya ka a ona ngwana ke memelago bana ba rong ba litho ene boloi ke ntho ya kgale ko gae ka gore ba bitsane ka boloi sa mothomo sa le ya ba a sa ka o mogolo le moloi o mogolo boya me le moloi se se ya ka o la o mogolo ya tletla ya tla ko o ya ba moloi go tlhokofala a butaka wa mathomo go gae go tlhokofala mara a se ngwana mma wa mathomo ba re o bolaile ke o ka poison nna ntho a ke eme tsona dilo tse le ganyane ka bang e le manga re o bolaile ko gore ke nyaka go bolela nnete a ke nyake gore ke ya ba shupa nna nka se kebe ka tlhetla ya ba shupe ne le a sa ka o mogolo o re ngwana ko gae o la o bolaile ka poison le a butaka sala tlhokofala le a butaka o mogolo o ke bona ne ba bolela taba eo gore o bolaile a butaka ka poison and then o munyane o khula no le yena o no adopta dilo wo yeah o no adopta dilo gwaliwa kontlung
ene lebaka ke bana ene taba ya bana a ithomi no mama ka sa phila a o saka o le a o saka o mogolo o bana ba bona sa lebalwa ba fetsa mengwaga ba sa buledisane ka montlong bjano dilo tsa go gae ke tsentši a ke tsebe gore ke boloi or ke bana ba a bane tlhogo a ke utlwisise ene nna ke a kgala ko gae ke ba kgala bo botlha ga gona motho ke me emellelago ko gae ene ka mokgonne ba ntshwenya ka gone ebile ba ntshwarisa stress ba tlhole ba mpitsa ke le ko kae ba mpotse mathata ko gae ebile ke a tlhakatlhakana no ke tsenile ke sa tlhole ke ya ka gobaneng dilo tse di a nkimela ke le one ene a bane thuso a re thusane ko gae ge le tloga kua gae o be a roga ke mang le mang ba o manya ke mang le mang ne le ausaka o ne ba roganyana bona ba le two ba arabisana nna ke go motse ka re tu le o re la tsena ko gae a kry-a vele e shubile be ba baka eng ka gore wena bo le gona o ba theleditše ba thomile ka go botsisa like gore mo ne ba tletseng nna ke thomile ka fihla ka botsisa o nna ke fihla ka re gante pila kwa ne le etseng ne le sa ela thuso o ko kontate le remi na o a re ne re etse yona mare le taba gore a re utlwane gwa tsena le dilonyana tse ntšhi tse re sa utlwane ka tsona ka montlong ka re okay nna ke tla mo ke tlile ka gore ke utlwa batho ba mputsa ene ka mokgwa ba mputsa ka gona a ke tlhaloganye gore o mpoditseng maabane ko biseng o rile nna lebitso laka le ditšhila ka ngwano le o ba ne ba tlile last week rena re lwisa ke batho rena ene re utlwelela batho nke re lebotšeng ne sese wo monyana kere batho ba ka moka ga bona ba le mo ba go feta ne nke o be le tlhompho and then batho ba tlo dula le sesiago ba go seba ka moka ga bona ge ba tloga go sesiago ba tla go wena ba go botsa re sesiago ore na bona ba go botsa gore bona be ba reng ge sesiago a re so wena karabo ke aowa mara o kgona go tšea dilo tšeo tša gore batho ba re sesiago wa go seba wa bua wa hloya sesiago ka tšona wa bua wa moskempa wa bua wa mogapa mogofe nke ke le botšeng ene wena wo mogolo a kere o ke ngwana geno ko monnyane go ne le dilo tše dingwe mehlala ya hlompho le mehlala ya go boledišana le batho o swantše a itsebe ka wena o se ke wa ya le yena ko monnyane ene taba bana a go ne ka mogole ka setsugoleng le lwele ka gona because ge bana ba raloka mola moroka ba bethana ba lla o mongwe ba fetolana ka mogo ba fetolanang ka gona wa ile entertaina taba bana leng no bana malome ka kapa ba tlo ba loisha because bana ba bona ba tse gore batswadi ba bona ba lwa ba loishe ke bana ba nnete ke gore batho ba ka bo bona lena le yalo re botseng gore le ka se loishe ke bana ka re bana ba lwa ba bethana se gale ba bue ba bapale ka moka uya ukulwa isidala silwa vele from kusaphila uma sinomntwana ekhaya lo ngelinye ilanga kabe ngihlala ekhaya nginomntwana wokuthoma angazi besibangani angisakhumbuli ngalwa nomntwana ekhaya lo banoma bangipaka umntwana ekhaya lo wangiluma la niyabethana wena nalo bekasesemncane vele nami mina benginomntwana oyi-1 wokuthoma nangisuka la i-boyfriend nami beyijame lapha endleleni wathi ngithatha impahla zami ngiyokuhlala ekhabo ngoba la bayangisogolisa lokho uyakwazi into le vele isuka dala saphila umabe kabandlulula isuka lapho ngiboni ukuthi izoba right isuka lapho vele mama ga go ba go hlaola nna bekangibandlulula bekangangithandi mina abantwana bami boyi-3 ngibakhulisele ekhabo boyfriend nami la kwaphahla mmago o be a sa go rate o be a go kgetholla gone jwale wa boa o re batho ba ge wena o elwa le ngwaneno ge o ba bitša ga batle ba emelela ngwaneno o nagana gore bana ba ba mmago ka moka ga bona
ba nyantse kgethollo ya gore ba go kgetholle le go le ge mmago a se gona abangikhethululako ngusesam omkhulu nomntwana ekhaya lomncane nobhutamlo abanye barege ya usesamncalo barayi ngoba ngibe bathanda ukukhipha indaba ezimbi ukuthi mina ngiso ngiyaloya ngenzana ngifuni umuntu lapha ekhaya nanje sisuke ekhaya angithukile usesamlo athi mina ngihlala lapha ekhaya mara cala kufeyila njani angifuni umuntu ekhaya mina nje ukusuka kwethu kusuka ukuzala okay ke se se le na mogolo wa ke nkele fem mama moganyana mama taba ya bana ba wena go ibona le dikile go ikhalema ga kae sikhalima kanenge mina bangibize kanenge sikhalima abantwana laba banekani boyithu nje bayafana akekho bhetere kibo bayafana sibakhalimela ngamalanga bangibiza ngiye lapha nebalwa ngibakhalimela bathi kulungile sizokuyekela lokho mara bayekile babhizi bayaqhubeka bayaphambili enekhulu kakhulu vele bezwa ngabangani bayalalela abangani into ebayikhulumako lona khulume nabangani luya uyalalela bese uyakwata naye nalona umngane akhe nakhulume naye vele bayafana boyithu akekho thini komunye angeke nje vele ngizimele namunye kibo boyithu bayafana laba bantwana bayadelelana okay se akere le tlo nyaka thusho o nyaka go kwana le ngwaneno a re nyaka go dirisha ntho sa inyakeng re nyaka go dirisha ntho o inyaka o nyaka go kwana le ngwaneno iya mina ngiyafuna ukuthi sizwane nethi ukuthi ngifuna ukuthi bayekele bengibawa ukuthi bayekele ukuloko kambe bangikhuluma ukuthi ngiyaloya ngoba angiloyi kuloya ngikwazi okay yeah sesi unyaka go kwana le sesi yago ya ngiyafuna ukuzwana nami okay sesi ya gore lena le ya mokgetholla wa ile mokgetholla mina ngimkhethululu ene leyo ukuthi uyaloya angikhumbuli ngiyikhipha ngiyami umlomo ngowami umlomo ke di advice tse jwang tse o ka di fang sesi ya gago ke bophelo bo bo buang bo o nyakang gore sesi ya gago a bophele ngifuna ukuthi siphilisane ene ayekele ukuthi nakahleni nabangani bakhe la akhulume ngami bese abangani bakhe babuya back imbezi bazongitshela ena ngimbuzi nethi ngifuna ukuthi ayekele lento leyo siphilisane sizwane abantwana bethu bazwane kube nezwano ekhaya moroka ke ba le problem sesi nke o ntšhe tabe ya gago ya gore ge a dutse le tšhomi tša gage ba bolele ka wena a kry-a o bakwe ba le batla ba go botša gape tšhomitše tša gago tsone tše wena o bolelang ka tšona ke tše di gološane le ngwana mmago o awe ka ntwe wena go ntlwele ge o duletše gore a ka le se o khuluma nga lena ka na bangane bakhe o bolela ka mabarebare a batho ba e leng gore ke bona ba ba hlotlang ntwa ka lapeng la mmago between wena le sesago phuma e bantwenabo ke zizitha zenu ngale ngikhaya ngombana abafuni ukunibona nijabulile nanijabulile ko bafika bakutshela ukuthi lo uthi so ngawuphuma lapha ngoba mabakhuluma njalo waye ungababuza ukuthi waye nina ningamkhalimi sesi ukuthi angakhulumi ngemntwana sekibo mmogo lena vane ngidecide ukuthi ngithule ngikhulume nabantu abakhulu kwayena ngimbuzi mina sesi problem o llela bathong ba barong ene batho ba o llelang go bona ge ba boa ba buša ditaba go ngwana geno a ba di buši ka go aga ba di buša ka go di oketša le go ria gore go be le ntwa ba ikwešiša a kere motho ge e le gore ka gare ga lapa go a lwewa o ka se llele go batho ba ka magae o tlo llela go batho ba ka ntle ke nyaka go lokiša ya gore o llela ditšhoming tša gage a kere ka magae a go ne wa ka llelang go yena so o llela tšhoming tša gage yes o seba ka wena mara o seba ka wena a llela tšhomi tša gage ditšhomi tša gage buele ka ditšhomi be di santše di mofe maele gore no mosadi ngwana ga ria so jwale ka tšhomi ya gago a rie ga e ko mogalema o nkwešiša because a re maybe wena ka gae ba kwane le wena and then o tlo llela kae ngaphandle obvious yeah so a se gore wa seba o re a go ne mo nka llelang gona gobane ka gae ba ntlhaola number 2
go tla jwang gore sesi le ba ba ka lena lekwane le ba ba ka lena ka moka le yena a ska nyaka ke motho bophelo ba sesi bo jwang mama o mofingo kore ke gopela le mpotse nnete bophelo ba gage bo right bona neti problem ke mathata a na le ngona ke gore a kwane le sesi ya ka wo le wola le abuti yena bo right bophelo ba gage ke eng ya e dirang e wrong ye lena le e bona e nka e bolelang ke re mhlomong ke go ya a nwe bjala a ke tsebe ke no naganela gore mhlomong ke gore a ye bjaleng a nwe bjala kore le seke la tšhaba go bolela e le gore sesi o nwa kudu o sepela bošego o tlogela bananno ba nnoši e boleleng straight re tsebeng gore re thuša jwang awa yena wa tsamaya ne mhlomong ka weekend ena ya tsamaile na a šia bana ba gage le wo and then a boa wa boa o ba reketse dilonyana ba ja and then go felela moo mara gore o tsamaya mhlomongwe beke dikgwedi a sa bua a sa tlhokomele bana a sa phone a botsise gore bana ba bjang a ire ntweo e seng gore ke mmolela ka gore kwana le nna and o tlile mo nna fonela nna re ke kopa re nyake thuso ka gore nna ke tsamaile ba mpotsa so ke nyaka wena o tsamaye le nna go be so I think gore ka mkgetha gore ke kwana le yena ka gore ke mmolela bobose okay go go kwele se se mogolo nko dule mo go dutšeng koko ganyana ke gopela o no mpotsa nnete ko se se mogolo gore ga botse ke eng ntwe e dirang gore lena le ba bararo bontši ba lena le skela kwana le sesi a bona o ka re yena ga ane motho a kwana le yena ka gae diphoso tša gage tše di riang gore lena le bana ba motho le skela kwana le yena ke eng nna a ke na le bothata le yena bothata bo gona le kwane a re kwane ke ra nna mo mpilwe naka ke na bothata le yena mara yena o lwa le nna ke tsebe gore why gona no re dutse mo le mo gae re botsa mamngane gore wa liwa ba re lokisa ntho so wa tlhagaela o dula mo stolong a re wo o mela o nna ka re nna a ke emele motho nna ke motho o wrong se le botsa motho gore a wrong o wrong lena le ba gae rena re tswile ka moka 1 2 3 re tswile ke lena le ithumo since le dilo di thu le bo abuti le are o a motholele nna ke tswile gae le o tswile gae ka lebaka la gage o lwa le rena a re tsebe gore ba kae ka mapele wena o tswile lo mo fo tswile o monyane o fe o o tswile gae o dula ka yona RDP boyfriend khana swena ba reng le apia pitsa tše pedi lo ne ra ke ya pitsa tše pedi so ka decide gore re lwa thata e re ke mshutela okay le nna sabe ka tswa gae ka lebaka la gage le bana ba ka le ba abuti ba ka ba babedi ba phela mo nna right through nna everyday ke apia pizza ke tshulela bona ba re o a ba tshulele o apia ka dipizza a bie ka kamrene bona ba na dipizza le apia mofe dijo tša abuti a di nyakang di reka ke ma abuti reka bopa ke sala ke mma le papa jale ba re abuti a reke bopi bona ba tla reka shabo so se se letima abuti bogobe ka bopi ba gage mina ngiyazithengela ipuphu beka umntwana ekhaya lo lesikhathi ahlala ekhaya beka uputamloya bekathenga ipuphu badle babodwa shuthi kahle bekathenga ipuphu uputamloya sipheka sonke lesesikhathi besisapheka sonke mina uputami ngithi ngiyamphakela nikeza abantwana ukudla bomnikela athi angikufuni abuza athi kupheke ngibani ukudla lokho bathi ngubongi athi angikufuni ukudla lokho mina akujikise kwaba 3 days kwaphe ukudla kwamangakufuni ngasuka ngapheka ngiyi1 ke ngizithengela yami ipuphu na nje ngizithengela yami so bupi ba gage yena bo apia ke ma ka re wena ba gago wa dithekela bupi ke dithekela le shiba ke dithekela and then ka kua gae go shetse bana ba gago le abuti le ba butaka ba baithu so bana ba le bona ba jaka ke apia nna ke mphakele uputami lo mncane ngoba yena siyazwana sinaye akakwali ukudla kwamaka kusabi so ka gore wala o reka bupi bonnoši o tla buša jwang bupi bonnoši o te ka peela nnoši goba go diragala mama nko iše ka mo ga e sa re a go tlhogobela mma go tlhogobela abuti ko bane ke bapa kana re ka bopi ba re ko bane wena o abuti wa ka mo go mogolo o tlo tswela pele le go reka bopi jalo wa reka bopi a bie mola wo le wo ne ba re ka shabo gona no o are wo wa pia a motshulele ko bane wola o tswile a sa dule gae o re ka bopi bo bia mola bopi ba bona
ba timela go tsebo fela kae a ba je ba re o tla nyaka dijo jwang o sa reke seshabo a re a ke reka go pele na re tla reka seshabo a re ke le shabo wa tshwana a re a ba motsholele bopi bo a bo fetse ke no ge ba reng ba e bone ja magobe ka mo na ke dule le bona mara a buteola o phela a tla mo nna a tlotlisha di complain a re ba pia ba tsholela ka o ka ya dikamoreng botegane nke a tle mo nke le bitseng a ke nyaka go kwa mo sesi bophelo ba ka gae bo felleditse bo go gapeletša gore o tswe o ye go dula le monna wa gago ka lebaka la gore ga geno a gone bophelo ke mang ka ga yanyetseng ka lešira tswileng ra ja lenyalo la gage ka lešila ba o phume ngomtshato like ovunile le re ko go vunula o ba mo vunulisitseng o kae ke mama ka mo ke yena a feditseng ka moka le dilo ka moka o ke yena a nyetseng wa nnoši mama o tswele le yena o ile molekaneng wa gage le mama o tswele o ile molekaneng wa gage ka gae le shaile sesi sesi go nyaka le wena o tswe go nyaka re go thuše o tswe o kry-e stene sa gago gore o se ka paleliša bana ba geno go tla ka gare ga lapa gobane ga buela le kwane ene le sa kwaneng ka moka o ke gagabo mara e re ke le botseng ntong o re ka montšha mare ke ngaka o le ntompa ka molagae o ra re ga ya go tswa ka molagae e sa le di-cost tša re santse re thothele ntompa ye gagaga so go bohlokwa gore le kwane then dilo tše ka moka a se phošo gore ngwana a tswa esteneng sa gage no ke ntho e right gore mosadi ga bona o ka re banna ba tšea nako go menyala a tekagele ga gage le ge e le gore lenyalo le tle a ne le motse wa gage motse ola re tla go fa bana nnete gore ka gare ga lapa go be le peace cause go nyole gore a re wena o tšhaba go agae o tšhaba yena a ke re a le kwane ye a le kwana kere last nako o le mo ke kolo ka re rone stan ya standing naso neti angikhona ukuthi ingakho angisebenzi ngidlimala abantwana emholo ngithembele kiyo vele ene akaka umntwana ekhaya omncane akaphuma ekhaya nje athi phumise ngimi uzikhambele nje ene besisazwana leso sikhathi nakhamba akakhitshwa ngimi manje usesami lomkhulu uthi ukhitshwe ngimi o bolela nnete a re o tentšhitše le sa kwana a wa ntšha ke go se kwane ka gae kunje ukuhamba angali besisazwana kunje mina ukuza kwabo la besisazwana sinaye ikinga isuke lapha umntwana kasesami lo wabetha wami umntwana angibazi bebanga into nanjani ngiyazi indaba khona ngoba zanke sihlale phasi siyilungise wambetha wavuvuka vela zanka esikolweni for 3 days mangifika ekhaya bekano sesami lo esingazwani naye mangifika ekhaya ekseni ngibuza usesami ngimbuza ngithi mina babanga ini athi akazi mara bekakhona wazi soke istory afonele usesami lo amtshele soke istory usesami aphendule le wephendula ngakhona athi ya akabusa ngisho ufuna ukubusa umntwana wakhe lo yababuse lapho ngifonele usesami ngimchazele istory soke ngimchazelako ngithi mina ngifuna ukuthi kuwe ngimi nawe nabantwana baboyi-2 sihlalisa abantwana baphasi bakhulume ukuthi babanga ini angesibhalele bantwana bethu then mabakhuluma ukuthi babanga ini sikhona ukubalungisa ukhuze umntwana akho ngikhuze umntwana nami ukhuze wami umntwana ngikhuze wakho umntwana wafika lo wakhe ngambuza ngathi mina kani ikinga kube yini aphakama umntwana bengaka ufike usesami lo singazwani naye nakafikako afike naye akhulume leyo akhuluma ngakhona ngithule vele ngingamphendula zange ngimphendule ngasithulela ngathithi ngazitshela vele ngehliziyo ngathi angifuni ukukhuluma naye next ngoba ukukhuluma kwami naye net ngamphendula izokusuka vele ngikhuluma nomntwana lo kuphela ngimbuza ukuthi kanini banga ini nomntwana loya aphakame vele abengakathi ya basho ngingazomtshela uzangibetha ngimbuze ngithi mina kani wena why ubetha umntwana womntazana umbethe so why bungathatha ibhande umbethe ngebhande usesami loya nakatshela usesami lo atshele usesami athi basho mina ngithize ya umntwana ngaze engomeni kwenzeni afaka indaba zengoma azange ngizifaka indaba zengoma ngavele ngambuza ngathi mina kani banifundisa ukuthi nibethe abentazana esikolweni or engomeni na akhulume ezinye engingazange ngizikhulume engingazazi nokuzazi
iphelele lapha indaba le ngilinde usesami ukuthi uzokuza sizokuhlala phasi nabantwana hayi usesami angaveli angezi vele ngingamfoneli ngizithulele ngithi jama ngimekele ngoba mna nami vele bekalimela avaleka amehlo inthombe zakhona zisesekhona nanje alimela amehlo la wahlala 3 days angayi esikolweni yena ngelanga lebambetha ngalo wakhamba waye police station wathi bashe ubophisa police station bamnikezela inye iphepha mina ngingekho ngile RDP wayeza nephepha lo yimathi mama bathi ngize nomuntu omdala ngathi yekela indaba yakho yamaphoyisa ungafaka amaphoyisa lapha sizoyilungisa into le ngizofonela sesami then eze sihlali phasi soyi4 kungabi nowesi5 ngoba lo wesi5 kuzogcina kuliwa vele sinikhuze ukhuluma ukuthi inibanga ini nomntwana sesamakhuluma ukuthi inibanga ini awu sesamazihlalela zangikheza sesingalesi sikhathi umntwana limele ukhe wayombona muphi wakasesi angeke ngiyombona ngoba basuke la mama king umaka umbethile mina ngazi ukuthi ungifaka ngani mina nekhaya phezulu kwabantwana babo angazi ukuthi mina ngiyabona ukuthi bathanda ungipharela ho khaneng ngwana wa moshimane o abethile ngwana ga kwama ngewakasesi batsensana ne wakhe ukhe wambetha eban la tsubare king nkere lukishe mmo le re thomile re tutule tja kere la re lenya ka thushwa kere so gone le batho ba bantshi kudu ba nkebeng re batlisitse mo radio ba ile gore ba nyaka thusho ka nnete sesi nke o be le nnete mo bophelong ba gago go tlhoka nnete ga gago go tlo go hlokisha khutso go tloga mathomo ge o tlhalosa ka taba ya ngwana wa go betha ngwana wa gago ke sho gore ka moka ga rena ka mo re be re tseba o bolela ka ngwana wa ausuo e sengwa o secondly o boletse gore o tswele ka gae ka baka la o se se go mogolo a e tlhatsela ene a tseba gore o tlhatsela maka o tswele ka gae le sakwana le o se se go o tlhatsela gore wena o ntshitse ka gae ke o wa ile ile gore ga se nnete taba eo ge e ka ba le tswele le sakwana then e molaleng gore ga wa ntšha ke yena then re gopela gore nkele re botseng nnete mo gore ga botse a re tlo o dukologa solo la bona re ke nako mang 10:13 re gopela nkele re botseng ntwe e le loshang ka lapeng la ga bolena se se o tswele ka gae kang ka magadi ka 0% kang 0% o tswele ka gae ka 0% o tswele ka gae ka 0% motho a tsweleng ka botse kuo a na nnoshi a kere le hloka thuso mo khuta mo Dr. Moremi ka mo mpitšentše gore re gopela nkele re botseng nnete ye ile ngore e hlapile diatla le hloka thuso ya mohuta mang ge le shalle le tla mo ithuso besifuna ithuso ukuthi laba bayithu bazwane bakhona ukuhlala boke ekhaya ngoba umano baba babashiye basahlala ekhaya ene ithuso yesibili besifuna ukuthi basithekele lapha kube lesilwane esikhona ngoba bese kukhulunywa ukuthi kuzoba nomuntu othokofalako so besifuna ukuthi sicale nalabo ukuthi abathokofalile bakhambe ngendlela right noma bakhambe ngendlela yokwenziwa ngoba asazi ukuthi isilwane lesesikhona eJardini ene kube nobuhlathi bokuthi loya akaganga kaloyi mhlambe into la yenziwe umuntu besifuna isizo lokuthi nedi kuphume lesilwane esikhona and then kube siyazwana sonke yonke into esikhulumako sibe bantwana bomuntu sizwane omunye angathathi into yomngani ukuthi umngani uthi njengaye lo athi bamhleba abangani bakhe angathathi indaba ukuthi loya ukhuluma ngame banganini bakhe uthi so bese uthatha lidumo lokuthi ngcono ngiphume ekhaya ngiphumiswa nguye lo isizwe besilifuna ngilelo ene bengiba ukhuluma nangaleyo umntwana mina ungifonelile wangitshela ngithome ukuthi ngifonele nguloya wangitshela ngendaba umntwana ukuthi umntwana nami ubethelo wakhe so wathi naka ngifonelako yena ngathi mina ngilindi ikhola ukuthi angifonele bese ngizokuya ekhaya ngifike ngibuza ukuthi kwenzakalani ngoba indaba yokuthoma yokumntwana nabalwako bengasi kokuthoma akhuluma ngaye ngathi mina emiyekele ngizokutshela umama akhe ngikhulume naye and then nawe ube khona bese silungisa into leyiphele wamiyekela kwaleso sikhathi wabuya nje kwesi2 azange sangitshela mina ukuthi mama ngiyombetha ngokuthi uloku ubhizi ukhuluma ngami esikolweni so nasekambethile umama akhe sekangifonela uyangitshela ngathi mina ngiba ukuthi kube ngimnawe naye awavuma nami ukuthi sizoba soyi4 sikhulume silungisa abantwana laba ngikhalimelo wami ngikhalimelo wakhe ene ngimtshele ukuthi wena umntazana ngathana ubeshwa ngaphandle kube lo wami kube nguye okulamlelako manje ukhuluma umntwana wangendlini
i-wrong leyo nto ngamtshela ukuthi mina ngizokuze ekhaya sizoyihlalisa phasi siyilungise so mase ngibona loya makase kangitshela ukuthi yena ubuya somewhere bakhulume sona so and usesi lo bangifonela bangibiza kuyi-Sunday bangitshela ukuthi ize ekhaya sizokhuluma usesilwabe kabuya ukuhlola le kaMremi and then base bamtshela ukuthi ekhaya kuzoba nelifu so kunomuntu ozokuhlokofala ngathi mina nangifika ekhaya konke lokhu nangabe basho njalo ngoba akunamuntu onemali ukuthi sikhambe siyokuhlola sonke ngoba bamtshela ukuthi akeze nabantu abadala ngathi mina ngcono siyokubawa isizo ku Radio Mutse kukakapa sibese uMremi naye uba khona siyokubawa isizo ukuthi ngoba akunamali ekhona athina abanye asisebenzi imali ayitholakala so indaba kuze ngingayi mina kuye lo ngiyokhuluma naye ngendaba ukuthi abantwana babethene ngoba bese ngiyirecordile voice note ukuthi ize la ngizokubawa isizo ukuthi nayo indaba lesihlanganise phakathi ngoba asazi kuyinto mhlambe yokwenziwa or njani ngoba naku ngendlini kungazwani right abudingo batamele ke ngwanesho sondela ngapha la ka kae mama ga re ga bona mo ke nana ro tla ba le shapa kunjani mfo Esibona mama. Nivukile? Akukho ukuthula ekhaya batsho udinywa ukudla uthenga ipuphu mara awudli. Ikinga ewuyibona njengobhuti omkhulu lapha ekhaya kuyini? Ubonani kuhle na uqale abantwana bekhenu nempilo eniphila konkhaya? Alabeka kunesatanizimo. Sorry? Satanizimo. Okay. Kunali mali adichila mola. Kai? Moayo. Ke madi ai? Ke madi adichila, kudichila mola hai. Akuse right. Okay. Izingazi ezimbi zisekhaya. Zibuyaphi? Asiza angizazi. Ubhuti wami wokuqala wakushona. Kwaze kwaba nomunye wesithuko ukushona. Uthi bekucishi bebathelela yena ichef, manje ichef yawushaya loya. Lo uqala washona. Ibuya kuba ni chef. Akhomphus lo, athi ngulo. Okay. Kusuka kwaloko mina yiko until no. Yiko ikhala ngilisi right until now. From lo bhuti lo uqala ukushona, lo athi le chef bekosta idlwe ngimi. Kodwa le chef lo bhuti ungifonelile ngisebhasini athi le plate uyalidla. Athi newe nalithathe yena uyandlula ngebhasi uyakuphi kuphi. Makathi uza ukuthi lo mfana ukuthi lo mfana bathi ufile. Ngale plate lela alicele kuye. Indaba yokuthi bathi iphuma kulo ejama baba. Indaba yokuthi ukudla lokho akudlile kube kune poison nizwe ngobani? Kukhuluma yena lo muntu sewufile lo muntu lo ubhuti lo wasoshonile. Awa nina niseleko nje ukuthi iplate ukudla bekune poison nakuthola kuphi kubani? Sikuthola ngalo lo muntu wakhona ushonile naye. Lo angithi bayithuba shonile. Yena lo munye uthi le plate le lokudla lo bekosta kudle kuze kuye. Kwasho manje uthi kwadliwa ngulo. Lento beyiconde kuye. Lento beyiconde kuye kodwa yadliwa ngulo yangali. Ngoba yena bekandlula ngebhesi. Ya yena adlula ngebhasi. Sesi suka lapho lo sisi lo azange samthemba until now. Awumthembi. From no ya ngale ubhuti akhuluma athi ngiyangena lapha ekamurini lakhe ngibona ibhodlela elimnyama ini. Yeah. Into ezinaks manje mina sisi walo mina ngithembi. Angithembi into zalapha ekhaya isatanism ngiyayibona. Ikho. Ya igazi elimbi igazi eli wrong. Lapha igazi li wrong. Manje baba ningcolile anzwane kunegazi lapha anithembane niyaloyisana wena njengobhuti omkhulu boba wela umuzi wekhenu ihelebho elinjani ukubaba uMremi? Manga khona ukubona ukuthi masingatholi iphengu yokuthi sikhona ukubona ukuthi kuyini lento ecostaw le. Yeah. Ngoba igazi lapha lihlangene selihlangene kakhulu nento ezirong nemimoya eminingi. So kodwa mina into ekusuka ngathembi lo sisi ubhuti wami lo ngilandelayo uye wathi lokudla loka bekosa kudliwe yimi. Izwakele le baba. Izwakele siyathokoza. Yeah. Baba ethi ngibuze la ukuthi njengabantwana la ekhaya bayakuhlonipha labantwana lapha ekhaya? Yeah, abakuhlonipha. Abakuhloniphi.
bayahlonipha mara esikhathini esiningi basuka bangene umoya lomubi kodwa mina ngoba ngiyabona ukuthi yini ngiyathula nginandaba wena nalo vela nizwani ne angeke ngithi asizwani awunosimutsepi nkasi ke ra re kwana nna ke mogolo mo go yena tshwantse ke nagane ya bona gore why ke samrati ya ke ko mogolo mo go yena ene ko mnyane a ka re nna ke lwa le yena tshwantse re a nagane gore a o botse wa lwa le nna I must thank self ke re ko mnyane le nna ko mogolo a ke lwa tshwantse ke nagane gore why ke lwa le yena siyathokoza Matsela ya siyathokoza ungahlubula ama-earphone la wanikeze usesi omkhulu sesi o boletse gore wena abuti o re ba re plate dijo be di apeile ko wena iplate eyayapi iyadliwa ngubhuti o wa go hlokofala mina ubhuti ami ngezwa bathubuliwe i-alpirim nabachoko angikwazi ukuthi wadla iplate or wenzani and zangashoneli ekhaya washoni umama mina waza wazongithatha ekhaya boyfriend ami bengahlala ekhaya weza uzongithatha wathi Sibongile ngiphekelele eclinic saya eclinic sibe eclinic belibhutami ngiyambona ukuthi uthulile umama nje bathi akhambe naye esibhedlela jama ubhuti akho nakasalela aya eclinic usuke akuphi usuke asemsebenzi mina bengingahlala ekhaya leso sikhathi nabathi ubhutami ushonile udlichief uma wangithatha ekhaya boyfriend ami jama inkofi wa atlhalose le khula la buta lena ka pelanyana oh ya mo ya ugar ya Samuel nna ntho ke tsewa ka butaka na robetse ko bogeng ba gage a tloga froa ya ko hae aya ko hae a fitla a rekela mmaka sukiri a so reka sukiri ha nwa-tie a tswa a tsamaya aya mo a bereka gona a ira di-tiles a fitlha mowe a butaka ba re o tsene toilet batho ba ko motseng owe ka nako ba bolela awa ba re na tshwere phone so and then ko motseng ola ba re ba bolela ba motseya ba misa tleliniking morago ba lata mama ko tleliniking after tleliniking a kitse ngwana ko gae o ba mo kry-ile bjang yena ba tsamaya le yena ko sepetlela le mama ke nako a butaka a fela moe taba ya gore o jile plate o ka se je plate ka 8 ya fru right ke nyaka go kwisha something o be a etswa ga bo girlfriend and then a bua fru jwa le ka mang le mang ga etswa bogweng ga a fihla kreya ka ga go sene sukiri a reka sukiri a ya letogong o ka nako yewe o be a sa dule ka gae a le boyfriend ka ke nnete dilo tse wa se bana ba ko hae ne ke nyaka bolela nnete bana ba ko hae a ba ne nnete le taba ya go loisana ba ira ka bombo a ke tsengkebe ne go kgonagala nkabe ba bethiwa bo botle ka bana ntho e nkare ba ira ka bombo ya go tlhoka tlhogo ka bombo prof ke kwele something ebile ke kwa something bana ba ile bana ba motho ibile e re ke se ka ba tshaba 1 2 lo mongwe maybe ba ba tlhokofetseng go ba o mongwe a ka beng a le gona ba gapa ngwana mogofe ene ba mo gapa mogofe ba mo thomela le maka ba mo phara le ka dilo tse a seng a di dira that is why ke ile tlhalose kuo gore na go diregileng ka baka la gore ge ebe e ka ba yena a tswela pele a e tlhalosa ebe e tlo ba o kare wa te protect sesi ke motho o mogolo go swana le gore ke mmago bana ba ka moka ga bona ge mmago bona a fetša go robala o swanetse a be le kago mo godimo ga bana ba mmage ba mmabe ge ba sa kwane o boletse maka phatlalatša kapa a hlatsela maka a gore yena le ola o ka ro badile le gore ba tswele ka gae ka baka la gore ba ntšha ke o ka mekgwa ya gage ye seng ga botse ene ge o ka lemoga abuti ba mo fitile ka wrong information ka le go la abuta ge that is why a sa tshepe o ka baka la gore go ya ka information a ikereileng o ikereile e le gore o apeile dijo a solela abuti ya ge wa ileng a ileng makgoeng and then wola modimo a ba le yena a feta plate ya tle ya ja kuo o mo wrong
so ke ka baka le leng gore o a tlhokofetseng o tsere lehula ola a beng a feta ka bese ba mo fitile ka wrong information ga e gona ntho eo ya go bona ke dira so malome ka kapa ke nyaka go leka go bopa taba ye nngwe mo lapa le la bo Sesile ne mathata ene Sesile yena ka bo yena o ne mathata ene go a bontšha gore that's why ke ile a tswa a nyake Stene ba gesho dintwa ke tša bana ba motho a go le batho ba ba sa rataneng balwi ke ba ba ratanang kudu ka gare ga lapa ge nka bodiša Sesuo ka re o godišitše ke mang o ka ke re a godišitše ko o nkwešiša ge nka mmotšiša o godišitše ke mang Nkoliseng mama. o mamakhupu penene bona 2018. wa tseba mo go na le ntho nngwe wena le o le bana ba mama ke le bana ba papa o ge mama ga go a fetša go wena o fetša go belego o kreile o a le gona ke motswadi ga a belega bana ba bannyane ba bang ba le gona re ka se re o godišitše ke motswadi ya gago bo sesi ya go ba le gona a ke re mamago o go godiša ka go reka tša go ja marabana ba ba go godišang ka go go bopula ka go go kuka le go go hlaletša leng ke bo sesiago sesi o mo godišitše ngwano ene wa morata ngwano okay bona mmo wena sesi o ne mathata o ngaka a o ne ntomba a o bereke pheko tša gagwe a di bereke go bile makhu a mantši ga geno go ne le leswisu number 1 bongaka ba go se bereke bo kgona go hlolla motho ra bitšo moloi badimo ge ba nyaka ngwana e tswa ka gae a lokiša dilo tša gagwe ba kgona go ria gore ka magae ba mohloe ka moka gore a tswa a ye go lokiša dilo tša gagwe as le family so ke maekarabelo a lena gore le thušeng sesi lapa la gabo lena go ne le makhu a go makatša ngwana o kgatlile ke Stena ne a butu bolaile ke poison mmago lena o hlokofetše lekhule le jwa mama ka ne go mathomong le gona ke nyaka go bolela nnete le eo ka bona family ya e fitla mama ka sale a yer a bathini beka fanele ukuhlaba ubukhazi so uma mam ekhaya sathenga inkomo ezithu sazisa ekhabo like ra dira munyanya so a re fitla kwa ra go sene khomo go dilele ngwana mama ne ke le teng mo dikgomo tse sale di a tsamaya le nna le papa ka le bontate ba bang mama ka thoma letsohole like la tswa bathi nomlilo bezimo ka re le chile so wa go muthung a re go muthung go na le batho ba na le maka a ba sa bolele nnete maybe or na sa bone a ke tsebe mothola a zanka a bolele taba straight ka letsoholela a no bolela gore munyanya o ona o tlo fita mara ha bolela ditaba tse di utlwagalago la kana go ebile ne ke sene ngcondo ya gore dilo tse di tsamaya bang mara re sola re ilwa gore wa re sa kre khomu e godile le ngwana ka moga kukwaka ba tlhaba dikgomo tsela tse pedi mama ka ke nna kwa thomo tlhabega net mo a be a tlhokofala ka semanje no not semanje like o irile semanje from asala omumtsa and then khaya asihlabi ubukhazi ukuthi kuphume lithini isifunzi no like ikomo ekhule naye angisho nonza umtchato kufanele umkhwenyane makazana nenkomo athole ikomo ezokuhlabisana nale ezange azithole umama mzange ayithole ikomo leyo wathoma lapho ukugula uma wathoma lapho watsha isandla wathi natsha isandla kwabe uthomile ke uyagula wazwashona okay wa bona sesi utswile o gagago re nyaka go bona tšatši le lengwe monna o dula le yena modimo a le atla go nyala kere so a ka se go nyale e le gore wena le ba genu le alwa o nkwešiša e re ke go botše ntongwe ka
ka gare ga relationship so wena ge monna go njwala ka go tshwenya o tlo ya kae because ba geno ga o kwane le bona ene wa kwa mama gago o go baditše ke lenyalo la gage se se ga nyalo o tsamaile wena ga wa nyalo o tsamaile o la ga nyalo o tsamaile le mo badimo ba lena ba sa tsebeng le gore le kae prof ke sa go tsena gano o nyetswe mara o buile go ntwa le ge re bolela soki lenyalo le padile o dula ga bo boyfriend go ra re go ntwa la a fapane le ba swana ka moka ga bona so go ra gore ka mola gae re ka se re go bile le lenyalo la ba teng so le bile gona go bua go ba hlala so motho wa ga bolena o ka kreya le go begiwa ga botse mo badimong o senke o begiwa o ka kreya le dutse ka gare ga lapa le leng gore badimo ba bolena a ba tsebe le gore le kae ene ntongwe e leng gona lena ka bolena le tepakela dira because a le kgone go dula fase as le bana ba motho la fana maele le fa batho ba ka ntle ba le sa tsebeng gore batho ba le rata go fitla kae what if batho ba lena le llelang go bona ke bona ba ileng gore ba le loye what if maybe batho ba lena le llelang go bona le ring le ba fa le ba bolela bana ba ga bolena gampe ke bona ba planang go dira dilo tše ka molagae go ntwa le sesi une ngwana bana ge ba bathane a go hlokagale gore o emele sesi ngwana ka gae ga ka bethana le ngwana wa sesi ya ka ke tšea bana ba ile ba babedi ke a ba gala ge ngwana ka le wa sesi ba ka bethana sesi a sone lo emela nna sentša tšee bana ba ile ba babedi ya bagale ene ge ile gore wa ka o ne phoso a galeme so o ka se tšoka gae ka gore bana ba bethane ene bana ba botswa gore mo a re bethane cause go njale ke tlo go botsa so re lwa ka bana ke batho ba ileng gore solution e ka se be gona cause ke le boditše ka re bana ngwana o kgona go betha o mongwe a boa tle go wena tla le ya re mama ba mpethile mara go fetša re sore ngwana ka ke tlo mmetha le ntula go gore ke tlo mmotse gore ke tlo mmetha ngwana a boa e go bapala le ola ba bue ba kwane ba be ba bue gapela batle ba je mo go wena se o le sesi goba o le mmangwane ba bue o ba solele ka moka ba je ba roba le bana ba le ba thabile bana ba le ba loša ke lena gobane ge ngwana e tla go llela go wena o mo fa mantšo a gore ya o tla go betha gobane mamang a go rata mamang o ndira eng mamang le go bolela ditaba pele ga bana taba lena gore go dutse le bana ba dutse mo o kry o bolela taba tša geno o bolela ka batho ba bangwe ke yona ntho e riang gore bana ba seke ba le hlompa ene go ka lebelela prof o sesi o mogolo o kwana le o kwana le o la o neutral o ka ro kwagala banyaka ka moka mara go ka ba lebelela batho baki ba tintšitše ka thutu wo o kwana le o la o kwana le ola wo banyaka ka moka ga bona batho ba that is why ngwana o ile ga fetša go betha wa ola a emela wo ka baka la gore a be a ne le di-negative thoughts ka ngwana wa ole o mara ke sho gore ge nkebe ngwana wa o a bethile ke wa o nkebe e lokile kgale taba a bona ya e tlo loka o ka lebelela mo malome ka kapa re ne bothata ba boloi re ne bothata ba lesebo re ne bothata ba go se roba le ka gae re ne bothata ba mahu ke dilo tše nka nore ke dilo tše 5 tše santseng re di solve ka molaga e le go hloka kwana ntongwe ye ke nyakang go lelemoša yona le sa e boniše yena o le reng wa loya ge lena le le family le sa mothuši ge le ka kwa ba re o swaregile ga mammang le tlo re le nagana gore wa ka loya sesi ya ga a sa loye le nagana gore ge o ye ge ile gore wa loya lena ba ka mola la pellela ga ba tlo re ka kula pellela ba loya gape ge ile gore wo ba re wa loya lena le re ele ya motšhaba wa loya le sa mothuši le lena ka bo lena le tepi ya mathateng because mathata a tlotlhagelang yena le lena a tlo le aparele o tlo kwa ba bolela ba re ragadi ya ngwana o la o ile a swarega ga mammang mmangwane ya ngwana o la o ile a swarega ga mammang probleme mo e bile gona mokgekolo a sa le gona taba e paletše mokgekolo why ke re paletše mama lena gobane le lena be le palela mama go lena a ke re ge le nyaka thušo le kwa motswadi gore o reng ka gore go njale tipotšiše gore nkebe nna ke le mmago lena goba mama ola ile mmago lena santša emelema
ka re ka moka le bana ba gaga a le fapane mo go yene ene nka nobela ga ngwana malome ka kapa a tsamaya itia batho a tsamaya roga batho a tsamaya ria eng ke tla mo riang jwale ka motswadi ka re ke mmelege ke motsisitse lefaseng ke lekile go kgalema ga nkwe ke dire eng so e re ke le botseng o hloka thuso ene a re lokiseng taba ya gore o tšheletse poison nna dijo tse o a di jeleng ka tšatši leo la mafelelo because poison o ka se ije le kgono ya tla go bola meraga mengwaga e tlang nna dijo tseo di apeile ke mang nka ne le tšhaba go sola motho a apeileng dijo tše lelatao ka gore o ebile ba le boyfriendeng ya gage ba se gona le mo gae prof ene nto nngwe e leng gona malome ka kapa go na le boloi ba gore ge ngaka e fetša go fihla gae ba e bereke ka gore e no jwala e lebale nto nngwe le nngwe ka bongaka o kry-a ngwana ba bereka le thosong ga fetša go goroga go pale se se go bontšha gore go bueng thasong ga gage a sa nka bereka mmereko wa gage wa bongaka o ile a boa a thoma bophelo bo boswa ba gore o kgotsofatša yena a sa lemoge gore go sepela go na le se seng se e leng gore se mo eteletše pele and then dilo tša go swana le tšeo ke tše e leng gore mo gongwe di ile di a se sware mokgekolo ga botse a fetša a robalalaga ke sho mmago lena o robetšane sekgopi mo a leng gone ke ne le nneta gore mmago lena ga a robala a thabile because ge motswadi a tlhokofala a tlogela bana ba elwa so a go lerolo tša lena di tla loka ene lena gore dilo tša lena di lokele santse le rie jwala le ye go kgopela mmago lena tshwarelo le be le mmotse le rena re le bana re swarelana mmago lena o be a bajwa nagana o bajwa go fetša go bajwa o kry-e gore bana ba gagwa ba kwane o ne malwetši a mabedi ke lokiša jwang bana ba mo palela ba ga bo papa go lena ba kae ka gare ga seemo se leleng ka gare ga sona a ra kgona mo kry-a ka gobana next ne tšhelete ya gore ke mnametse wa bana ba rangwane ba lapile go no bolela nnete rangwane o lekile rangwane o lapile that's why ke re lapa la bolena ka kulapeng la bolena go na le ntwe e bolayang batho bona mma go hlokofetse lekhule le jwa no re ka no ya go papa papa o lena o bolaile ke lena o bolaile ke le meno a hlokofala mma go lena o no thomega mo letsogong a hlokofala o mongwe o jile poison a hlokofala o mongwe o etse ke stena a hlokofala and then ka mogare ga lapa a go kwana ene baloi ba kgona go tsena ga bolena ba tsena ba tšee serithi sa sesi ba se berekiše ba be ba tšee ditaola tša gage ba le phekole ka tšone la itseba gore ya kgonega nteo a gona moloi wa a tekelang malapeng a batho moloi lapeng o tsena ka serithi sa ngwana wa ka gane gore e le ka re le rialetswa go pale o franta ka motho moloi o franta ka motho that's why go ne le boloi ba polelo ba fela ba re gone sekhwirikhwiri ba re lena ese le bana ba motho le ne problem cause le belela mmakhu a bileng gona ka moka le ile la hlapana le tlo hlapa buang le sa kwane ene lapa la bolena le ka se tsoge le ile pele tate le re ke kopo o araba nete mo go tlapeng re tlhapile gantši ne and then go tlhapa ga teng re tlhape re ko re tlhape ba re wrong re ko re tlhape ba re wrong bjano nnete a re sa itseba nna yena ke kgetha gore ke khuname ke rapela ke sa tsena next tsa matlhapo or tsa go dirang pele tlhapela kae la bofelo re tlhapile ka nako ngwano a tlhokofetse ke ra ka dipudi tša mathomo before le hula ngwano go jarateng pele hlaba dipudi re tlhabile ga i1 re tlhabile ga i2 and then go gongwe ra o mongwe wa ntho wa msione a re fa ditaela ra tlhapela ko gae e re ke le botse a ke re batho le beletsa mago bona be ba le ka batho ba modimo so lena ntho go njwa le sanjeng re dire ke gore rena ga botse re o tswela pele jwa after le hulela la ngwana la stena go ile go ba le huleleng no lebaka ke gore a ke re mohu lo berekile ke nna mohu ge re mmereka re bereka ka motswalela gore gore lehu le ema a kere so mara ge lehu le eme lena le elo so
ke thoma go makala and then ntongwe gape e riang gore e re makatše re le mangaka ge re berekile lena le boa le hlabana le loišana le bana ba motho gape ditaelo tše di ka sie go nyakela ka ntle di tlo nyakela gona ka mo gae because lena le leba ka mo gae a le tshepane mara ye ke nyakang go le botša shi batho ba gabo lena ba le thieleditše ba gabo mama ba gabo papa ba agelwane ba lena setšhaba sa mo le dulang lapa lela la bolena le santše le tsoge le be le maatla ke kwele tata a bolela mo wa bontšha gore lapa lela a sa le bona jwale ka lapa le tšhilafetše kore lapa lela ntwe la e sa le lapa ene ene go ya le ka mokgwa papa a beng a bolela ka gona o no bontšha le gore lapa lela le badimo a ba gona ka moo because ke ne nnete gore lapa la go ba le badimo malome ka kapa mo go neng badimo go ne boragolo wa rena ene boragolo ba ka se re tlogele re tsena ka gare ga bothata ba le gona ke re belege ke bona nkebe se bona ke re nkebe re se mo so ntwe lena le santse le tsebe se le bana ba motho le ka gare ga meleko e mentši ene meleko ye gore re gone re tlo e nyaka ra kry-a gore phoso go na le mo go neng phoso gone e ka no ba go le mohu o sa la tlhokofala gale maybe go beilwe seo se beilweng mo go yena o fetša ba and then le gore baloi ba bohlale ba kgona go no tšea setlhare se sennyane ba se bereke ka lesukana nto nnyane ba e latlhele ka molagae le go fihlelela le be le fetse le bolayana le kitimišana ka dithipa so ka kua gare ga lapa ke santše re bereke re le thuše gobane ge le hlaba pudi go hwa motho e le tšholla madi go hwa motho so gore re nto e leng ka mola e berekilwe ka madi sesi o mogolo ke mang gare ga lena ka moka ke abuti o ra bosesi bosesi ke o slepe se abuti re a motshwenya gobane go lwa lena ene abuti o re jwale ka abuti ga a kwagale ge a bolela ene ntongwe ke nyakang go le botša lapa le lengwe le le lengwe le na le mogolofadi wa lona re ka se be 100% ka moka ka mogae o mongwe o tlo gogela ku o mongwe o tlo gogela ku o mongwe o tlo gogela ku mara nto ke nyakang go le botša le santse le dithute go kwana ene lapa la bolena le be le sephiri lapa lela ke la mmago lena nako lena le tšeang ditaba tša ka mogae le di fa batho ba ka ntle ditšhomi tša lena di gare di tšwela pele no ge nka le botšhore batho ba le godile le bona ba kae ba bangwe ba ne di-business ba bangwe ba ne metse ya bona ba bangwe ba ne bana ebile bana ba bona ba nyetse ebile ba tepušeleditše gape lena le sa eme mo go teng le sa swere tshele le sa lwa mo go ne ntwa go ne mahlatse mo go ne ntwa go ne lenyalo mo go ne ntwa go ne mmereko mo go neng ntwa a go ne ntwa e lokang badimo ba bolena ba tsene ka gare badimo ba ka se tsene ka gare ga lešata so ntwa ya ntwa re a itlogela le kgono lena le kgopelana ditshwarelo lena le rata le sa rate gobane go lwa ga lena gore thuši ka sele ene ge le fetša mo bana ba le go ba botša re le ya kwana and then re tlo ya meropeng goba le tlo tla gae le feletše re a go nyaka go tseba gore na bothata ba lapa lela ke eng gore le badimo ba bolena ba tsebe gore le kae a go a bona o le so sese go njwa o seemong se se jwang o tlo swariša mogalabo wa gago bothata because go njwa le wa go belega o ra o a ka te gona nnoši auso ene le mogalabo wa gago a ka se mo gona nnoši so ge lapa lelwa le gogiša mokgonyana boima then re lela gore dimpho tša lena di bulege le tša bakgonyana di bulege ba kgone go nyala go be ga botse ka gare ga lapa bakgonyana ba ka se lenyale le elwa so tšatši le lengwe o ka no re o elwa so barago motho o paletše ba gabo o saka ke babogadi ba gago o tlo re ya ebile be ke sa rata gore ke bontšhe gore a ke re le dula le di-boyfriend dikgaitšedi di-boyfriend tše e leng gore ga di a lenyala ba no dula le lena mahala tsebang gore batho ba gabo di-boyfriend tše ba le thieleditše ene di-boyfriend tša lena tšatši le lengwe o tla be o sa re ke a bolela a go hlapa o le ka mathata a lapa la geno
a e leng gore wena ga o kgone go kwana le bana ba mmago ebile ga o kgone go lokiša le bona le gopoleng gore ka gare ga di-relationship re alwa re a lokiša so tšatši le o kwatišitšeng ke tše di go kwatišitšeng o leka go ntšha sa mafahleng se se sa go swareng gabotse yena ga a tlo itšea gore o ntšha sa mafahleng gore ga o a swarega gabotse o tseba e le gore o swanetše o no ba ka mokgwa ka gore o tswa lapeng la ntwa o tswa lapeng la go hloka khutšo o tswa lapeng la batho ba go se ratane ba go se nyakane so banna ke bolela jwale ka monna ke a itseba ntho eo banna dilo tša mohuto ke ba di capture ba di tshwara tšatši le o tlo re go o bula molomo a re a ke makale o ka se re o palela ke go kwana le bana ba geno wa tlo wa nyaka go kwana le ba gešo kapa wa tlo wa nyaka go kwana le nna so sese wo mogolo ngwanešo mo go bana ba ka moka ga bona go ya ka thuto ya ka go tloga ke sa gola prof ge motswadi a mme a tlhokofala ka gae sese ya rena o tšea position ya go ba mma go rena a re hlahle a re eletše lebaka ke gore nto nngwe le engwe ye mma go rena a inyakang go rena sese ya rena o mogolo ke yena a e tsebang ga botse a ikušang because of mma go rena dilo tše dintšhi o di bolela le yena so sese go tloga le kgono o lwela go ba mmakhutšo mo baneng ba ntle le go tšea lehlakore gopola gore mathata a ka no be a le gona ka lapeng la ga bolena go na le dinoga go ne le madi a ditšhina go na le eng mara le lena ka bolena le hloka gore le thušaneng go lwa ntwa ya mathata a leng ka lapeng la ga bolena ge le lwa le ka sule le kgonne go lwa le mathata mara ge le kwana le tlo kgona go lwa le mathata la a fenya sese ngaka mo e fedileng gona a senke ya rata ke motho ene mo ngaka e leng gona nto nngwe le engwe e mpe ge e diragala go supiwa ngaka ka monwana nto o swantse o e tsebe yewe ene ke kwile o re a o ne ntom o gorogile a o ne ntomba dilo tša gago go ne mo dulang gona ga o bereke dilo tšela di ka sole di go file khutšo ka bo tšona ka baka la gore di nyaka go bereka mmereko wa tšona wena o duletše dintwa o duletše ditshele o duletše majwala o duletše dilo tše ka moka ga tšona focusa mo mmerekong wa gago wa bongaka ge e ka ba gone le tlhatlo ye o e tlhokang o se kwa tšhaba go botša professor mo gore ke hloka 1 2 3 4 o tla go eletša ka mokgwa ka go eletsang ka gona o tla go thuša ka mokgwa ka go thušang ka gona gore dilo tša gago di bue back gopola gore motho wa go bereka ka moya ge moya o sa bereki o a hlaka motho wa go ba le badimo ge a sa berekiše dilo tša badimo ba gage gabotse o a hlaka mo bophelong that is why o bona bana ba ba mmago baki ba go tsogela matla ebile ba kgona go bopa le ditori tše di seng gona tše kotsi ka wena ke ya go bona gore o kwele bohloko ene o a bonagala gore bohloko bo bo kwang bo tswa ka gare ene le nna ke beng ka kwa bohloko gore bana ba mma ba mpitša moloi bana ba mma ba re ke bolaile abuti ka baka la poison go jwale abuti ga a kgone go tshepa kgaetšedi age ka baka la story se se creatilweng se e leng gore ka moka ga rena re leng ka mo re a tseba ebile re se kwele gore ga se sona o buša pelo wa swarela bana ba mmago ka moka wa kgopela modimo le badimo gore ba go thuše o kgone gore ntwe e leng ka mogare ka mo e thubege o kgone go bona bosese ya go jwale ka bana ba mmago o kgone go bona boabuti ya go jwale ka bana ba mmago o kgone go bona bana ba geno jwale ka bana ba mmago ntwa ya bana ba motho ga e bose ntwa ya bana ba motho e kweša bohloko dilo tše ka moka ga tšona di diraile godimo ga gago mara ke nyaka gore o swarele bana ba mmago ene ga se gore ge re bolela ka tsela ye rra gore o dutse o le right ka dinako tsotlhe go ne le mo e leng gore le wena o ba fošeditše bana ba mmago ke ka baka le o swanetseng o ba tshwarele ebile o be o ba kgopele tshwarelo le wena sese re leboga matsapa a gago ke nagana re ge nkebe o be o se gona mo nkebe re sa sokola go kry-a gore ga botse go diragalang mo
e ba neutral ka mogho leng neutral ka gona o ske wa titumella gore o wine ke ba bangwe prof o sa tso bontsha ntongwe ya gore ge motswadi o tlhokofetse le sa kwane so e molaleng gore le mo a leng gona o wa le bona gore le alwa ene e mo tlhokisha khutso ntweo go ne le dilo tse dingwe o tlo le thuša ke sure o bona tse tša go tlotlobe madi he dinoga tša go ja magobe ga go ne noga ye swentšeng e dule ka motseng re ke ya go ja magobe ke ya badimo ga go ne noga badimo ga e gona ntweo ene batho ba kgona go tsena ka gare ga lapa la ga bolena ba ludu banye mo lellela go bona is the mo ba kgona go ba up to date prof ka dintwa tša ka molapeng gore jwale ntwa ya bona e tla mo yes and you will never win bona gore le magare ba mabotsana jwang a ileng gore nkebe le swarane malapa mangwe a le duma gore barwedi ba ka molalapeng le la ba swarane tsebang gore ntwa lena a e khahle modimo a e khahle badimo e khahla batho ba lefase ba lena le phelang le bona le re ke ditšhomi tša lena ba bangwe ke meloko le metswalle ya ga bolena le itsebeng nto gore ntwa ya lena ga e khahle modimo ene le ka se tsogile le lokile ngwanesho o swarela se seago o go tshwentše mo a go tshwentšeng gona e no kry-a space sa gore o gopole gore ke ngwana mma le ge a ka tlhwale e le o mobe ga kakang mara ke ngwana mma se se šalang ene ke nyaka go le botša ntongwe ya gore le ka se kgantšhetšane di-boyfriend le ka se re ge lelo la kitimela di-boyfriendeng la palela ko go lokiša mathata a lena la bona go ntswe le ge le ba babedi so le bana ba motho ga go ne ntho e ka tsogang e phumutše gore le bana ba motho mara go sa papa go ngwana wa gago owe a ka no tsoga go jagile vega ya se tlho e sa le selo le wena mara o a gone ka mokgwa e ka tsogang e se selo le wena o le ge le ka se kwatelana la se boledišane la tlho yana e tlo no dula e le ngwana mmago ene o tlo be a kgwa e le ngwana mmago so o tshwarela se seago lena ga botse 1-2 le swarela ba 1-2 le swarela ba and then ge le fetša nna le dirile rena favor ene ga se kgapeletšo gore re tlo le gapeletša gore le swarelaneng mmereko wa rena ko go hlola khutšo le go bontšha batho lerato ge batho e le bana ba motho mabarebare a tlo le lweša go fitlhela Jesu a boa batho ba hufa ke ge bana ba motho ba kwana ba ratana ene ge motho a hufega o nyaka ntwe e leng gore a ka tsena mo gare ga bana ba motho a ba lwešantšha balwa ga se gore ge le ratana le ka se tsogile le lwele le dikgomo go tlabana tša shaka le le teng re le bana ba motho re alwa ra boa ra lokiša ra boelana bophelo ba tswela pele mara selonge se gone le batho ba bangwe ba ka ntle ntwa ya rena e tlo ba ya waya so prof ke tlogelela wena mongaka ke nagana gore tše dingwe tše di šetšintše ke di-task tša gago gore go tloga mo ba ya go hwetša thušo ya mohutamang le ya mohutamang mohlho mongwe ga ke tsebe a ke go leboge malome ka kapa ke nyaka go lemoša bosesi se sengwe a gone noga ya badimo e dula go toilet ntlong ya botshwela mare 1 noga go bona e ja magobe ke noga ya go rumiwa ene batho ba go seleka ba kgona go tšea dinoga kua ga bo bona ba tle ba di bee ka moga ga bolena gore di phele ka moga ga bolena ba kgone di berekiša ntwa ke nyakang go le botša shi le dumeletše baloi ba tsene ka kua gare ga lapa why ke re le dumeletše baloi ba tsene ka kua gare ga lapa lapa la go hloka borokono le bona o tswela kgaetšedi yaka o dula le boyfriend go thuša eng go tšhaba lapa le o ka kgonang go tepolelela o sa le gona mara tšatši le o ka robalang o ka se bolokele koo re tlo go batla go tšea bageno ba go iša lapeng la nnete ke bolela maka ba tlo go tšea ba go iša lapeng la nnete mola o humotse o palela ke go tepolelela ke go botse ge o dutse le monna le kgobokantšhetša tša lenyalo
ene ke go botse tšatši le lengwe wena le monna le fela le ya go hlola ga geno ke go botse tšatši le lengwe wena le monna le fela le ya go etela ga bo monna ke go botse go ruta bana ba gago gore ga kokwa lena ke mo ga bo ga gašo ga ga bo papa go lena ke mo wankwešiša taba e ya boloi ya go bitsana baloi e šetše ile gona ene re ka se hlwe re sa ithibela ka selo mara se nna nka le botjang o se o tla ke badimo gobane ke yena nkebeng a le thuša go ya le ka mokgwa ke kweleng lenanegong la go feta a be a re kua ba thosa gona o fodišitše batho a ka go kwele ga botse sese baloi ba kgona go tšhentšha moya wa motho gore o se ka tlosa porofeta ka gae o porofeta jwaleng banna ge ba ile kua lethabong ba ya go teketla ba porofeta ko gobane ba porofeta ba bantši ba berekilwe gore memoya ya bona le diporofeto di se ka tlo di sa bereka ka gae di bereke majwaleng mola batho ba tšhabetše mathata le go kwa gore ba ne dithokolosi ba ile go nwa tše ba dinwang tša go ithabiša tša go tloša molapo mara kua bole ba kry-a mathata a le ba tšhabetšeng ene o makale motho o tshepa seporofeto sa gona kua bualeng kudu-kudu mo e leng gore ge o ka re go sa se wa motšeo moiša kua o bone go pala probleme ka seporofeto sa bualeng ke ye a se ne ditaelo kore o botswa polelo mara ga o ne taelo gobane nka se go riele ditaelo bualeng wa ikwešiša ile ya go hlagaela ntwa gore o kry go te thabišitše ka thabola mmotlana ke bolela ka jwala o kry o e fa batho ditabo a ke re bolela dilo tša kgale ge ile re ile ba gona a se bothata nne awa nna zanke ba ke batla a ke re ke kole gore wena bo o di tšea ka moya not ka dipheko Yeah. tlale moya gape o no bereka nako nngwe le nngwe le ka mmolong majiji a moya o no thunya go makala moya o bereka zanke wangenza lokho okay go no a bapalang dikarata ka mo o mongwe le mongwe a ipolelela a re kwane pudišoše wa tšhang dikarata ga a bolele gore ke nna then re kgone go mo thuša gore a tlogele dikarata ka gore mosadi ya go tšhaa dikarata o ne bothata ke mang wa dikarata ya a le nnete wa dikarata ke mang mo go lena re boleleng sendebele lo tšhane o tšhaya makhati ngubani kina eba ke nang le sekondo wadlala kudala awusawadlali kwanje nguwe uyi-one bodlala amakhadi khaya nobani kodwa nosesami lomkhulu omkhulu ngilo that's why batšha ba go bolela bana ba nko bušetse ka mo go kgaetšedi ya ka kama le kae ngwanešo isikolo ni sa wadlala makhati nofana na wa yekela hawa kuyakudala lebe ngiyakudala Eh. no siyathokoza o bona malome ka kapalapale a go ne nto e lokang tšhelete ge e tla ba e berekile re e tsamaye ba ye go bapala ka yona ba e tšee ba ije gape so thušo nna ke tlo le thuša mara a re bolele nnete nto mathomo ge re ya go phekola re ya go lebelela gore papa go lena o bolaile keng mma go lena o bolaile keng bo abuti ba bolaile keng why go e ba le magu a mantši ke eng nto e dirileng gore baloi ge ba bona gore ka kua gae re tlo ba le ngaka e palele ke gore thuša ande ke kwele o ka re maloba o boletše gore a se ena ngaka nnoši ke kwele gabotse ya o mongwe wa ngaka ke mang ke a butaka o ile a ikhwasa mara wa buya phakathi o pota ko mopi azangikaqede lo mkhulu lo snaila wabuya zangikaqede yena wabuya phakathi ya ke nto ke e bolelang ke re malome ka kapa ka molapelle ba lekilwe kudu mo e leng gore ba maikile sure baloi gore go seke bogwa ba le ngwane a thušang batho ntho go swana le e ke e botša mathwasana ka bontšhi ba ba thušang batho ka ko gae gore le swanetse le phethe ditaelo le lebeletše tabeng ya gore batho ba le emetše gae ge le fitlha gae le berekeng ka mokgo le berekang ka gona ka mo gae so a go ne molato felo se ke nyakang go le botša re fitlhile nakong ya go swarelana
nako a rena ke ya re botsa mo re ke 11 o'clock so dilo tse di diragetseng di diragetse re ka se di dirolle ge le rogane ge le bethane akere re fihlile nakong ya gore go ne bua leso a go ne wa bethile mo moo re dutse polelong ya gore lapa la gabo le na le be gabotse a re sa blame motho re nyaka way forward re nyaka go fa ba thieletši gore ba foune ba tla ba re botse gore na lena dikeletšo ba le eletša ka gore le dire eng mara nna e re pele re ya go ba thieletše ke re go lena le ka kgona go swarelana go lebala tše di diragetšeng ya nnankeng na stress o ka kgona go mo swarela sesi e se go kgahla nna ba ba leng gona ka mo studio malome ka kapa le ba geno e le nto e leng gore go thoma le kgono wa tseba gore sesi ya gone bothata lentso la ka le re a gone moloi wa tsenang ka gae ntle le go berekiša o mongwe ka gare ga lapa ba ka berekiša sesi le wena o le so ba ka go berekiša akere so re ya go thoma go dula fase re ya go nyaka go tseba re go diragala eng ene ntongwe ke tlong go le botja le thieditše ke batho go sa batla ba bolela dipolelo tša motho ga a nyaka thušo a thušegile go tlo go ba le ba bolelang tše dimpe ka yena lebaka le legolo e le gore a ba rate go bona mothola ke re ya thušo ge re ka e le ka swarelana la bua go sasala ya go kwa ditaba tša ka ntle la bua la kgopišega a go ne mo letlong go ya gona gobane batho ba ba tlo bolelang ka lena gampe ke ba nkebeng ba leagile ba tsošitše lapa la bolena so o ka kgona go mo swarela ke se seago mmotse gore o kgopela tshwarelo ngiyaxolela bongiba uyiphethu uyiphele from namhlanje sizwane sibe banana bomuntu mtshele ukuthi ufuna ukuthi yena ayenze akuswarele ngifuna nawe ungixolele konke lokho engikwenze kuwo kumbi ngakuthuka ngenzani ngiba ungixolele kikho konke lokho ngiyaxolisa nami ngiyaxolisa kikho konke esidlulekiko angicabanga ukuthi kusazokuphinda nokho ene ke nyaka go botsa ntongwe engaka ne bana ba ge ba ne phosho go bona ba bolela le wena ka mokgwa ba sa nyakeng o ska ba fetola ka nako yeo chiftanyana mo go bona o fole o be ga botse go fetša mo o ye go dula fase le yena gore ngwana ga ishwarie a ba bolela le nna ga botse ke se yago ntwa gore ya 1 2 3 a idiriwe lapa la bolena wa tseba gore le shata le thiulla motse ene wa tseba gore baloi ba kgona go bereka gore ba kwele shata because motho ga a kwatile o bolela le diphiri tša lapa la gabo ke kgopela gore ba ge ba ne phosho o ba nyakele tsela e right ya go ba gala akere ke bophelo bo bo jwang o ratang go bona ngwana geno ya bophela o rata go rabe jwang like o rata go rabe jwang mina bengithanda ukuthi abuye ekhaya sihlale sonke njengalokho sibuye sipheke sonke sizwane ene bengibana ubhutami ukuthi angithembe mina angikho lapha endabeni zokubulala abantu nokuloyina ngikho angikwazi no abuti o bolela nnete a ke re bale o be a kwele batho sorry mama moruti efa mama bana ba gešo go sasage lehlaba ne le sekela entertainer dipolelo tše le ka di kwang di bolela ke baagišane di bolela ke meloko le metswalle ya lena di bolela ke batho fela ka lena mabapi le go tla mo sepedi se re ngwano a sa leng o hwela tharing and then motho wa go nyaka thušo ke yena a kry-a go thušo ke moroka ke rata gore ya seemo sa ka mo ga se sa le bose ga se sa le monate bana ba ge šofola matswalo
išang dipelo fase dilo tše ka moka di tlo loka ene ntumeleng ge ke re megogo ya lena ke di enga ke dintwa di a tswa nako ka moka ga yona di be di dutse ga botse di teketlile ka baka la gore le be le dinesa le thušana le manaba a lapa la ga bolena go dinesa modimo le badimo ba dula ba ukametše batho ba e leng gore ba mehlakong ya go fapafapana modimo o tlo le dira gabotse le tlo boelana la hwetša thušo ba bangwe ke tloga ke dumela kudu gore ga gone monna wo a ka no tšeang ngwana modimo a dula le yena rumong kapa ga gabo kapa kae a sene morero o mo botse ka yena dilo tša lefase di kgona go timetša tlhaloganyo ya motho gore a no bona o ka re dilo di lokile kganeng dilo ga di a loka so ke be ke duma o ka re go ka ba le hak ya reconciliation go swarana ka matsogo ba fane di haka go bontšha gore ka nnete go tšwa boteng ba pelo tša bona ba swarelane ba lokišitše ke moka re kgoneng gore ge e ka ba moroka go ne le se a ka ratago go se fetiše ke moka re yeng ko ba theeletšeng re kgoneng go kwa gore na bona ba e bone ka tsela ya mohutamang prof okay sis ngiba ukuxolisa nako sesami lomkhulu ya khuleni kwami naye ukumdelela ngiyaxolisa iqiniso le ya yena bengingamhloniphi ya mara ngiyaxolisa njena angicabanga ukuthi kusazokwenzeka lo siyathokoza tatabo yazi siyathokoza mama usisi uyakhuluma ngapha ngiyamuzwa ngamxolela ene umxolele ngamaqiniso angisho ngiyamxolela mina bengalwi naye nithi ngithoma ukuzwa namhlanje ucela bekalwa nami ngiyamxolela lo athi uyaxolisa yena ene ningafiki ekhaya indole kushuthi nisuse umsindo futhi angisho indaba le iyaphela namuhla la yaswile so re agalapa la mama lena re thusha lena re thusha family re thusha baagelwane ba lena re thusha batho ba ba lekileng go ka le thusha ene go batho ka moka ba ba bapadileng karolo ya go thusha lapa le re ya ba leboga le ge ile gore go ile gano fela go tswela pele fela se le se dirileng le lekile ba gesho so nto ke nyakang go le botša ke gore modimo wa lena wa lerata ene modimo o kwele sello sa lena that's why le tlile mo so ke kgopela gore abuti o ka ile yena tla kgopele se se tshwarelo a ebe mmereko wa gago yena a tle ka keno mopapa ya re nke re bulelele batheeletši le bona re ko gore ba ka re fa maele a majwang se segolo ke leboga ge le kgonne go swarela motho go bohlokwa go swarela motho go bohlokwa go aga se sengwe ka gare ga maphelo a lena go bula mahlatse a lena go bula kore o ska ba le space sa go swarela motho sekhupi ntšha dikhupi o tlo bona gore bogolo ba modimo wa gago ko mo bua ke bo buang wa ikwešiša so nna ke tlo le thuša ke tlo le direla tše ka mokana ga tšona tše ke tla beng ke kgona ke laola ke seemo le mangeloi ka mogo ke tla beng ke kgopela ka gona matsela iša ka mo go matsela ka mo indaba lebe se khuluma la baba ungathi iwele manje be uzwile nasithi abosesi la baba we uxolo komunye nomunye laba obaba omunye nomunye la awone khona abawe uxolo ngikhwathe indaba yokuthi awusathembi usesi ngomva kokuthi i-information ifike kuwe ukuthi ubhutakho wadla ukudla okuphekwe nguye washona so
ivelile yokuthi by the time ubhuti adla iplate nofana abhubha lo beyangekho ekhaya bayichazile abodadweni ngiyacabanga bonyana ubazwile so thina nomlaleli asilalele asekhaya izwakele ukuthi akusuye akukho la yena angena khona because beyangekho ekhaya manje manje besithi ke mhlawumnye ucolise nakuye ukuthi ubonakale umuntu ongamthembi isikhathi lesibongamthembi ngaso ngoba impilo kosa ichubeke udadwenu akasuye umloyi angizokuxolisa nangokulalele khuluma naye mtshele nasesibonke mina just ngathi ngisamangele kumangala ngathi sengicalile ukuthi enhle kwenzekane nethi ngakhona ukubuza ukuthi why kubeze kube njalo ngoba uzawuthi uyabuza ngesinye isikhathi ube wrong manje njengoba sekuso uxolo mina akusinto engaba kimi ngoba nami ngithatha kumfowethu lo mfowethu ungisale emuva manje wenza ukuthi ish lapha ekhaya manje ngesinye isikhathi kuba nomoya ngithi makuba nomoya sisicala ukukhumbula ukuthi ish uza kusuka kwenzeke leyo nto leyo sesibonge manje into enjalo angikwazi ukulandelana into efana naleyo sesivelo yami leyo ubhuti uthi ubawa uxolo naye bamtshele i-wrong information ngiyacabanga ukuthi nobhuti lo amlamako naye watshelwa asifuna ukwazi ukuthi watshelwa ngubani yena bekabone ini nakasala amtshela ukuthi ubongi wapheka waphakela ubhuti wandlula ngebhesi lo wakudla ukudla lokho asifuna ukwazi ukuthi lo bekabuya bekasebhesini yena uzwe ngubani asifuna ukufika lapho mara into esisiba wako kwanje umzwilo ubhuti khothini ngimzwile uthini mtshele nangu uthi uyaxolisa naye wezwa ngomunye bakusunguye akanasho manje nami bengithi ngiyamcolela ene mina themishi butami ngiba ukuthi sizwane siyekeleni ukulwa ene ngiba ningithembe angisimuntu onjalo angisimuntu loyako angisimuntu ocabanga ukuphi umuntu ichief empilo nami ngikhalela ngifisa ukuthi nginganceda abantu kuphela nje angifuni ukubulala umuntu angifuni ukuloya umuntu okay mina ngiyanicolela lonke okay ngihlizwa mephelele right ene ukudla ngale ekhaya angisho akuzokuba nokulokha nje nokuthi umunye aphekele umunye aphekele nabantwana bomuntu akusi ukuthanda kwenu ukuthi ningashadwe nokuthi abobaba bangashadi so kumele ukuthi nidle ukudla okuyiwani akukho mnandi ukuthola ukuthi ngapha bapheka inyama wena ayikho into uzoyipheka ukuthi na ujabule uyangithola udla umratha uyedwa lo udla ngenyama abantwana bakho bayasaba ukuza ngapha kulokha nje kubaba bazokucela isishebo yazi ukuthi ibhlungu kangakana lento le seyibamba nabantwana so thengani ukudla kuphekwe ekhaya kube umuzi wakababa nomama ube nesithunzi ungamani ube umuzi lokuthola ukuthi noma umunye umuntu bayenza ama example ukuthi abantwana bakhona abazwani njengalo muzi nonihlala kiwo so ngiyacela ukuthi ekhaya kushuthi kube nelokhanje nipheke ilokhanje ibottle eli1 ngiyacela baba ngiyazi ukuthi ukuthemba umuntu kuzokuthatha isikhathi ene kuzokuya ngokuthi naye uyenza ini angisho umuntu maka shuthi mangithi mhlambe ngicela usesi ixolo ngizokubona ngaye ngama action ukuthi iqiniso lo muntu lo yalentone bakayikhuluma na iloko ngithi emanifika ekhaya ningamani nicale indaba le nize ngayo la no so ngiyacela ukuthi manifika ekhaya sicala impilo ngobutsha zayenzeka zindlulile
ngalesikhathi leza manje nina njengabantwana bomuntu niyahlangana niyazwana nizokufika ngale ekhaya mina ngizokubona ukuthi nganinceda ngani ngoba imali ayikho abantwana basebenza ekhaya abantwana abazokwazi ukuthi bahlale bangatholi incedo ngoba bona abasebenza ngisho so nizokufika ekhaya noma kusasa noma kunini indaba yalomuzi lo mina ngizokubona ukuthi ngayenzani ngale ekhaya ukuthi kuzokwazi ukuthi kube nobuthongo kube nethando abantwana baphile kamnandi abazali benu laba khona bazokwazi ukuthi nabo bajabule mara okuqala nginitshelile ukuthi nizokufika le siyokuthoma ngokuhlola ukuthi ubaba wabulalwa yini umama wabulalwa yini abobhuti laba bayithuba babashona nabo inkinga zabo bekuyini angisho so into ngicela kakhulu ngiyazi ukuthi kusasa abantu laba bafisa ukubona umuzo wakamameni uvala ngibo abantu bazokwenza sure ukuthi bakhulume ngani ningabanaki let them talk yiyo into bayazi kakhulu so nina kumele ukuthi nizwane ekhaya kube nempilo nefane neminye imizi kube nomshado abantwana bangale ekhaya basebenza imisebenzi emihle abantwana bangale ekhaya bazwane abantwana bazokuhlala balwa sikhule si abantwana silwa nabantwana bakabhuti mara namuhla sizwana kakhulu so lento le ikhona iyayenzeka yonke lemizi ikhona ngoba umntwana angeke umtshela ukuthi ungashaya abantu wenze umntwana ngumntwana noma ungathi uyamkhalima umntwana uyenza into afuna ukuyenza yebo uma ubona umntwana wakasesi anephutha ungajameli usesi ukuthi uzokhalima umntwana akhe yena khona thatha lo mntwana ombeke phansi nana into sona so ayenzeki makafika umtshela ukuthi umntwana sekhaya bekunenkinga abantwana la mara ngiyilungisile inkinga khona uyangithola so nizokubona ukuthi ngale ekhaya le liyabuya liba kahle enzani ukuthi umama nobaba la balele khona babe nokujabula mababona abantwana babo ningabayenzi ukuthi ngoba sebafile inhliziyo zabo laba khona umoya wabo ungamani ujabule tholani ukuthi nijabulise ebezimu bangale ekhayikini ukuthi bazokwazi ukuthi banivikele indabeni yalezitha eziningi lezi ziselele umuzi lo walani nanihlala khona emuntu so ngiyacela ukuthi njengabantwana bomuntu ekhaya mangabe kune into nifuna ukukhuluma ngayo iphelele ekhaya noma angisho noma angithi mhlambe ngesinye isikhathi uphuze mangabe kunento ufuna ukuyitsho ungayitsho uphuzile ithi manivuka njengabantwana bomuntu uthi sesimani kunento enye ayingamphathi kahle ngicela ukuthi uwenze sona so umkhulumele nomntwana ore ngifuna ukuya ngikhulume naye la umntwana lo ahlala khona nalomuntu ahlala naye kumele ukuthi nazi ukuthi uhlala kuphi ngoba lo mntwana uzokuba nomntwana so kumele ukuthi abe nabantu abanakekela sesi nalomntwana lo singanikezi iboyfriend umsebenzi omkhulu umndeni ubuyele emuva umntwana akeke alahlwe nina nikhona niyangithola ngisho so ekhaya ngale ngiyacela ukuthi kube nomoya right into leyo kulwa iphele akithi malume kakapare fe batheletši chance ya gore ba kgone go fa ba family maele ba family ba kgone go kwa gore dikago go batheletši babogedi ba rena ka mola Facebook re fe melaetša go ba le ka founela nomoro e malume kakapatlong go lebiletša yona le fem ba liba rena thušo ke a leboga alright motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re leboga prof re leboga balli ba rena nomoro ya mogala ke 0131100406 0131100407 go ba letlakala la WhatsApp line ya rena ya 0655827771 MCRS mo moyeng dumela MCRS dumela Hello Mayoki. My yoki. Dumedisetse Mayoki le bo mo papa ka mo. Mayoki. Ya, bo mo papa wa dumele le family wa idumele. Ya moruti ka mo manore ke moruti manore ke a re khutshwa modimo e belo wena. Ka nnete khotsa ya tse. Ya. Ya re kwile re akwa. Ya.
ba re ntle le role a etswa le kgoši ka nnete and then a re mo re ba kwang ba kgopelana ditshwarelo ba tsebe gore tshwarelo ke e tswa ka legodimong ka legodimong ke mo o nang le modimo le mangelong ka nnete and then hape modimo o motsee a o segana ka nnete Mayoki se e leng gore se gona bona ka bo bona a ba tsebe gore dira di tshwana le dimpša e di ka re di o gobola wa seke wa kitima di a swaba so bona a ba tšwele pele re ba kwele ba bopane ba be selo se se tee gomme dintwa tseo ba nang le tsona ge ba dutse ba tshwarelana ka tsela e be e le gore di name di be di fedile ba seke ba pretenda gore le mangelo ya bona a tsa direng a ba thege le modimo wa bona a kgone go ba thega le thuso e leng gore ba tlo e fiwa e tlo ba yona ya nnete ka baka la gore dipelo tsa bona di tabe di tlhapile ba tshwarelane ke a leboga Mayoki aha pele o e tswa ngwaneso ke ne le putsišo fa yeah go ya ka mokgo o kwele go moroka a ntse a etla le bona a ba eletša o ikwile jwang ka go ya gagwe ge a be a iabela leloko le ka go ya gage ke kwile ka baka la re aim ya hae goal ya hae ke gore bana ba motho ba boelane ba tshwarela ka nnete and then he ba tshwarelane le yena ka boyena o tlo lokologa gore a direng a ba thushe and then thushe e leng gore o tlo losa yona le bona ka bo bona gore a re o ya pele ba tlo ba lelapa le le teng o kwagetše Mayoki re a lebogahle aha re a leboga Mayoki o boletše taba ye nngwe fa ya gore ke ratile mohlala wa gagwe prof ge a re dimpša ge di ka re ge di go gobula a re ge di ka re ge di go gobula wa ema dimpša di a swaba kore di duma o ka re o ka tšhaba gore di tšwele pele di go kitimiše 013-1100-406 013-1100-407 WhatsApp line ya rena ya ka fa ke 064-858-2771 064-858-2771 re boleletše motheeletše fa gore a re fe maele fa leloko ke le bana bešo le ya lwa nko re kwe ka fa thobela ka mokgašong ka mokana ga lena awa nna ke rata go fetisa ditebogo ke re ke a le leboga wena ntate Moremi le Kakapa ga le kgonne go thuša lapa le gore ba kwane go be le khutso ka mogare ga bona le bona ke a ba leboga ka mokana ga bona ga ba kgonne go itharabogelwa gore ba kgone go tshwarelana e le bana ba motho se seng sa botlhokwa se ke ratang go se fetisa ke gore ke kgopela ba fitla kwa gae ba kgobokeletse bana ka moka ba nne fatshe go iriwe family meeting ba bontshe bana ba gore kwa ba tswang ko teng go iragetse dilo tse di botse ba di fetisetse mo baneng ba gore bana le bona ba kgone go tlhaloganya gore bjanong tse ne di iragala mo la moragong tsa go ngapa-ngapana di fedile go be le kgotso ka mo gae ba phedisane gabotse ka re nke ba na le mašhelengnyana tikinyana ba ke ba reke nama ba braai go be monate ba utlwane bophelo bo tswele pele ke a leboga o bolelwang ke JD wa Mmamaraba ka mo malaeneng a Ngolofane thobela re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM MCRS mo moyeng tumelahle MCRS a re gona ra lena a re gana ke khomotso ka mathaka le mone a ra go amogela sekgomotso le ke ba
a re gona rra lena kgaitsedi yaka re gona ke rata go le leboga Mr. Kakapa le Dr. Moreni ke semele condition at the end se so go se nga ba tsang sona ke ba tsebe le thapelo modimo gona wa phela ke go ba le Moreni ke rata na re modimo a mothusi a kgone go kry condition ya semele gore go ga ne ke ba leng ga ga tsona di fele di fitla fello go bohloko go go hloka batswadi then krele re family shwallane ga moggo o le mo dis ka mogwanya ga nga wana ba ya tshabela di boyfriend na ana o tshabela di boyfriend ya o ile boyfriend tshabela tsare o tshabela kai eba problem so the Cameroon modimo ba dine ba go thusa o be le condition ba ba go family le bona ba tane ba tsapitapela modimo gona ke ta mo ga di tlofela ke le ba guduma ke le tobe alright a os como te regala bagahle aga 0648582771 ke ya WhatsApp line go mme megaleng ke 0131100406 MCRS se moyeni a kwande thobela kaka thobela a re gona rra lena ya nda tsamaya ka le go bona a re le boga Mr. Manyaka ya semeni ke fa maela gore mo la fihile mo go le mo a wa di tsa bana ka di tsa tsa wa go tsela bana gore thuso ba ikreng go tswa le go ka nnete ya o di ke ale se pa le le ka kapa a se ta ne se ta mo ka le wa ntse thusi tsa ba haitsa maela le ka mo go tsala na a wa ta ba na ga se happen wa tseba a re leboga gore tshepaga lena ntate Manyaka thobela le ka kapa wa le boa tobela moshato mogolo thobela ga nkeke 0131100406 0131100407 MCRS o se moyeni ye che thobela ba ga na ga jo a re gona rra lena wa rra a re gona aga ke mashabela ka mo ga phasa ke thawa a ra go amogela topanama re bise le bo profo ka mo ba ga bo profo bo mpa tobela ba gona bo mopapa ka mo ba re ke moruti thobela go tswa modimo a bellena ya a le nna ke se ke go la sa ga taba ya le bo ga ntshitse bana ba modimo se se le gore ba bolane ba kwane ba boele la pin la bona ba dule ka khotso ka nnete e nka rata gore bana ba ya magarebeng ba skela ruri ba ya matšatši a mabedi ba ma ba fetša ba bue ka gae ba sa bue bo dula masoganeng ane ka mo gongwe ka mo lapeng go tlhagela bothata ba gona ba ile masoganeng ba le kwa masoganeng ba ya matšatši a mabedi ba bue ba tlhole ka gae le bona ba kgone go bala ka mo gae badimo ba bone gore no ba gona bana ba bona ka mo gae a gona ke na mantšhine re ja le boga mo le mokakapa le moremi wa re go lebogile kudu a go menagane 0131100406 ye metšheletšego ye ka nnete rore ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM nna ke nna moromo tša mabubaneelanego ke pitšentše kgolo re inolotše tharolo ya mathata ka agare ga lona tobela bagaši ka kapa le Dr. Mrene le bandi ba rena wa bolela mo ke thapele thulare ka lusaka awa no ditaba re di kwele then re thabela le poelano ya bona le go swarelana ba re kota phošo ga edi ke kota edi ya ke motho monna o mongwe tšatši le lengwe o ile a topa dikgong a fa bana ba gagwe ba sa kwane ka o tee a re ba di robe gomme di ile di a robega lola
ka morago a di tšea a di tlhakanya di bofa di a bangatana e tee gomme a re di robeng ge ka mokana ga bona ba ile ba palelwa so ka mantswenyana a ka no kopana dirawa ga ba se ka dumelela dira di keneng ka ga bobona mola batswadi ba lekile gore ba ba tshwaragantšhe mpa go padile so ka gone mantswe a mararo a mabedi ke a leboga kakapa ke re a ba tshwaragana ka lerato gore le baloi ba tlhomongwe pelo amen re a lebogahle 01311000406 mcrs semoyeni kwande mcrs dumela ke kgopela le boleleng godimo gannyane a re gona ra lena a re teng mantate kae wa tsela teng ra leboa nna ke re ke lwa makgela mo system wa sa phele ke nnete a ke tsebe gore o tla ba le yang ka kapala re thusa wena le ntate Mreni ile ka be le buka ile a ga ba tsmoro ka le mangwa tseletsang lena o a re ile go nyana ba ba wa tseletse ke ile ka mantso a lena ka ka le a itse le ntate Mreni a re a leboga wa dilo ke mantswe a mabotse pa go tswa go lena re leboga kudu gore o ka re batheeletši ba motse ba ka gola ba tloga ba theetša ka mehla le ka matšatši metsi ya kgona go aga ke lebogile kudupa okay no le bona wa le tandile thank you re a leboga mongaka 01311000406 mcrs semoyeni ye hello yebo re gona le kae a ke khona babo mre nkosi labantu babakhephi bangetha bese bazokubonga yami ngiyalandela nkeza lapho into zami zaluka nkeza nginamathatha amaningi nkosi bazokubonga yami ngithutshekile ngoba imathathaniya iyaphandle zila bese bazokubonga ngilawo amaningi ngiyabonga bese bazokubonga nabo ngibonga kakhulu mama amagama amahle okay thank you sithokozile khokho 01311004060 01311004007 Professor Mreni kakapa ya radio pitchenche kholo a go 96 number 3 FM gomme o gopele gore le tlakaleng la Facebook la Dr. Mreni kimo a re le go live gona MCRS semoyeni locha MCRS locha kamela bona locha mushato mogolo mari ile ngile mukakapa ile bumuni yebo ba mari siba bantu ile umuntu ekhaya abantwana bafuthi babayi base bafuna abazali kuzamazali balale balisokuthi ekhaya ngizaba ukuthi babane abantwana basemasale bale umuzihle uphasheke indaba yabantu sibala ukuthi labesesi ababeli ekhaya amadoda wabo abalandela ekhaya umfazi indoda nalibona umfazi ekhaya umfazi akalandela indoda ekhaya umuzi ukuthi akhule abantu babashangana bazokhulu imama le inja nekomkoda ithi baleke mala baleke ibanda amahluli ukhuleka ukuza uvulele into kamila abalema idishimisi ngikubona ngokuhlangana into umkhanja ngibonga babamba sithokozile papi thank you aha 01311004007 semoyeni locha ati thobela awuba mandile wakhatha kuba kufuna uzobe mobile yaka kamuka waziwa kini akuna radio station ina ululele kusana ni mutse community radio kitu mausana ni mufisha mbuga fasi kuona mutse ina milibile mbuga fasi kuona mutse lelo kufuna kampya mokoteng matlhareng auba gomme family go fatlela yone le noši e phomositse le nna ke re ke diwale le wa thata
jobotong ba bula ka se motho mo lo re di le go nne mo di motse au ba ke ya ai ke fishi au ba le thata o so ke mo mataba ke le ba kudu mantšu a mabotse pa go be jalo ka gae go be le khutso ya motse a sa pinga motse do ke dilo fo. Thank you. Re a leboga mongaka 06485827771 ke WhatsApp line ka kapa ya mogala ke 0131100406 0131100407 gomme re ka ba frequency ya 96.3 number 3 FM ga go fitlhelele o ka re topa fela gona fa le go www.mcrs.co .za metsotso ke masomepedi nne fela go ikela go area le somepedi MCRS o se moyeni locha MCRS dumela ke a feta ka mo MCRS o mo moyeni dumela 0131100406 MCRS o se moyeni kwande a re gona ra lena a re a leboga kgaetšedi yaka au ba re leboga kudu mama re leboga kudu ebile ke tloga ke duma gore kudu badudi ba ka mo lefaseng la ga phahla mo go dula go baliba ba fele ba thusha kudu ka maele ka kago ba fele ba re hlokomela lapa le re thusha le gore lapa le la geshu le gone go aga ga lebe ga botse. Thank you ma. A re lebogile mma go rena a re a leboga 0131100406 0131100407 MCRS o se moyeni locha thobela ke hondre ke motela mo salba ba se a ra le amogela wa rra le nna ke feta go tsena ra kwa kamereni nta ke ka family ya shasha la bale le tshishe ka kudu ba ntse le ba tsamere ba di mo tshishiwa ka nne go bile ba bona ga shiba bona ba tse ka tsarela le ka re modimo a ka tla ba shipaka ka le dilo le la bale le phebile ka kudu ka re ra ba ka meta ka ba tla ba ga he ya le bua ka ka le nta ke mre le sela sela matla le sure ka mo go le tshishe. Thank you. Re a leboga mongaka re lebogile mošato mogolo 22 minutes to 12 o'clock MCRS o se moyeni locha abande minjani sifukile singezwa ngakini sikhona ukhuluma ngomuntokozo ngaphakathi kwalani isihlagwane siyathokoza ngithanda ukuthokoza kakhulu indlela enibahelebhe ngayo ngoba ngalendlela ngibona ngakhona bene ihelebho kade bayidinga okubalulekile-ke ukuthi kukhona nabambani bamndeni bazwane ukuthi abazali babo bakwazi nabo ukuthi impilo ngokuthula nabakhona so engakutho nje sibukile konke abakhulumileyo into kwesigalayenze abadlulisi yebo siyabona badlulisile kodwa lokho babethathile phezulu bangakuthathile njengokuthi hayi sesibazi nje siyakhuluma ngoba sisemhathweni sibambeleze nje badlulisi lapha ngizakala tatabo siyathokoza ngesihlakwana sitshona okay sithokoza kakhulu asithokozile 0131100406 lana go kipitšeng tša kgolo ka gare ga mmago goparara wa MCRS Media House a kgausi le mmila o mogolo wa R573 wena ka kapa radio Professor Mremi MCRS. Hello yebo njani sona kunjani yaphila bakomantangu awande avuma ngisizukulwane sokuthoma sakwamahlangu ngikhuthele khulu namhlanje ukuthi udadewethu omncane angibonele
athi ngivulele imuthe bangazi bakuhlala izinto sekuthola. Okay. Yabona. Okay. Thokoza kakhulu ukuthi ngivule ukuza lapho nakabhebisi siyathokoza. Ukuthi ngibahlanganise niye lapho. Ngiyacabanga ukuthi omunye nomunye ngaphakathi kwenu uzokuthola ukuphola namhlanje. Ya, hayi. Ngiyathokoza. Uzoyithola ipeace ngaphakathi kuye. Okay. Maningambonge. Isitori sakho siyasazi nesakade and angicabangi ukuthi ubanekana bekasikholwa. Mina ngiyazi ukuthi bengekwayo izinto enjalo. Ngiyazi bengeke wasusa umuntu ebekunguye bekasiqalelela sisesizancane. Malume bekunguye bekasiqalelela nguye bekasiphethele stand right. So ngiyacela. Yani ukuthi batemreni angisize ngiyakhumbula ngenzela ukuthi mina ngigudala ini ngendaba yalapho kwagogo. Ngitshela ngathi ugogo nomkhulu bangaphandle kwegate abekho ngaphakathi ekhaya. Ngitshela ukuthi ngibona ini ngibudala igate enkulu. Mhlawumbe bengithatha ngidawo zilibhoyi yadlala renga. Mara namhlanje njengoba ngikwazi ukufuna usizo ugogo nomkhulu bazakulala ekhaya namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi nami ngizobulala ubuthongo ukuthi ngifuna ngoba sihlala sithandaza mihla namalanga. Amadlozi ethu amakhulu abomama. Okay. Nami inhliziyo yami ibe buhlungu kakhulu. Nambeke omkhulu manginganisana Bedford. Into le ngiyakade. Njengoba ngithola usizo ngiyacabanga ukuthi into izokuhamba kuhle. Ngoba izokuhamba kuhle. uNkulunkulu namadlozi wakamahlangu nokambuli lapha ngavula ekhayeni lelo kube nokuthula kube nepeace nathi sikwazi ukuletha izizukulu zakagogo sizodlala lapho kagogo ubone balapho ukuthi nathi sikhona ikhaya lelo amandla eqinile. Ngiyathokoza ngifuna ukuba mbekhulu. Mfo asithokozile nizwile sitsho noke. Yeah, 01311004006 01311004007 metsotso ke le somiseswa ifela a go ikela go iri ya le somipedi 8 minutes e shetseng prof e re ke no topa mothele tšo mafelelo go tloga mowe re buele ka mo wena ka fao MCRS Samuel Malimo ka palekae rona ra lena gona gona go siaga ke mora mmakopo ka mo ka mošate wa ratlhagane ka moganyaka ra go amogela wa rra ngwana go siaga ka sa re ba re go mo go tsisa e tsisa ya go mo tsa di ngwana go si bana ba mogala dira ba ba di toropa ba go pela thuso ba tsa mago go tsitso sa re ngwana go ya nna ke re ka kapa modimo le badimo ye ba ba go fatse moya o guwang ka gare ga lapa la bona ga o se gona go se go tshila fetse ka nnete a o se gona go ya ka ambile bana ba tsara anaja ba tsara ngwana go se le bona ka moreni wa ba tsitse se ka tsukuru ke ba roba ka gore tsa ba go gore tsona ba itshoka ya ke ba tsara ngwana go o monyane claro hasta no sa go pela tsara le monyane se ti arno na la le a go pela gore ba la nai gore ba mo tele so tanda se ti a go go tsandre se ta dikin go la ndo go nya aja kannete gore bana ba go ba tsarelane ndi ba re ngwana na ka motho go tsela gore ba go tsitse go mongaka ba ba tsitse ngwana go ya kannete na jiri ya le ngwana go se nge modimo le badimo ba se go fatsa la pale go ja khutse re le boga nna ka le ba maleng ka ba ke senya jiri ya le ngwana go mošate o mogolo professor metsotso ke le somehlano fela mongaka re na le metsotso e le some ye le gore re tshwantse re šomiše
pele re ka tswa ka fa Yeah. ke tša sebaka se ke se bušetša ka mo go wena ka moe ba theeletše ba boletše ba borena ka fa ba be ba ba theeleditše ba ba kwele ebile ke thabile kudu ka baka la gore go tloga go foune o mongwe o kwagala o ka re kwa leloko la gabo bona o ba leboga kudu ge ba tlile fa ebile o ba lakaletša mahlatse le mahlogono le gore o ka re modimo le badimo ba ga bona ba ka go fa maatla wa kgona go ba thuša ka gae ya ba shebeshebe Prof. A ke leboge malome ka kapa sa mathomo ga ke leboge ge ba gešo ba kgonne go tla mo ke go bohlokwa kudu gore ge bana ba motho ba nyaka thušo ba ye go batho gomme batho ba ba fe thušo maele a ka go bona ke re a batle ke leke ka mokgong ka kgonang go be le khutšo ka gae meleko e sepele bona ba se ke ba kgopelang go gore ba swarelane ka nnete go be le bophelo ka nnete ka gae mathata ka moka ka gae a fele mabare ba re a beele ka thoko and then kgaetšedi ya ka bue ka gae o tle ka lapeng la batswadi ba gago bosesi tswelang pele le thega se se o berekile kudu go tšea taba ye go itliša mo e tlišitše kuo ke tšhišitše ke o o berekile kudu go le batho ba bangwe malome ka kapa ge ba etla pitšeng tše kgolo batho ba bangwe ba ba fa maela gore le tetshegiša ka batho fela batho ba sa lemoge gore motho ga a šala ya pitšeng tše kgolo taba ye o ilekile kgale e padile paletše family e paletše baagelwane e paletše mošate e padile taba e padile so gore batho ba bangwe ba ka se dule ga gabo bona ba sa kwane ba tlo bolela ka lena a ke porofete ke a le botsa batho ke a ba tseba ba mathomo ba ba yang go bolela ka lena ke ba pele go ba loi ba lapa lela gobane ge e se ba loi ba lapa le e le barati ba lapa le ba tla tsoga ba etla ka gae ba re bana ba motho le berekile mara ba bangwe ba ya go bolela tše dimpe e le ge ba nyaka go thuba lapa la gabo lena a ke re le goletše gae batho ba le tseba gore mang o le diphoso kae mang o le diphoso kae re ne le batho ba ba ahlolang batho motho a sa lemoge gore se se leng gona ka mo se ka ba gona go sasa ga gago so kgopelo ya ka ene ba itia gore family ya bolena ke kgahlile ke gore moteo founare taba e ke gale ntshwenya so ke a le kgopela le rataneng le hlomphaneng kgaetšedi hlompho respect a go ne ntho e fetang a go ne ntho botse ya go feta respect if o ka palela ko go hlompha ba o ka se kgone go hlompha papa go ngwane mara go ka hlompha ba o tlo hlompha papa go ngwane gobane hlompho o tla bo itsere ka gae ke nnete so dilo tše dingwe ge o le ngwana ba go kgalema e ba ngwana a se gore a ba go rate a se gore ba go ntšha tseleng is because ba nyaka go bona bophelo ba gago bo e ba better than ka mokgo bona ba godileng ka gona cause ge nka botšiša se se gore o ile o sepetse bophelo ba gage bo bile jwang o tlo kry-a le gore le wena as o le ngwana wa gabo a senke bo go kgatlha so o leka ka maatla gore wena o le ngwana wa gabo o phele bophelo bo bo right kgopelo ya ka she bana ba gago go fihla o bolele le bona bana ba gago go fihla o bolele le bona bana ba lena ge le fihla le bolele le bona o mongwe le mongwe task ya gage ke go bolela le bana ba gage ene bana ba tsebe gore dintwa tša batho ba bagolo di fedile a go ne moloi ka gae ke tlo le bereka lapa lela ke tlo tla nna ke tlo romela mathasane ke tlo tla nna ke tlo tetlela nna ge mathasane a le gona a tla ba etla nna ke le gona lebaka ke gore ke nyaka go bona nto e tshwenyang lapa lela a ke nyake go romeletša batho ke nyaka go bona nto e tshwenyang lapa lela e kgolo ye e hlotšeng bothata bo gore ke eng
so ke tlo bereka lapa lela ke le ke re ya lefeletse le ka moka ke nyake gore o mong a ska ba gona unless se se ile go thushega but ke nyaka go le bereka le gona thuso le tlo e kry-a gobane le nyakile ya mathomo le e kry-ile go tlogeng mo go ya go ba le ba ba lekang go foša ditlhare tša bona re le palele ko go thušega ka gare ga thušo ke tlo lefang re tlo ba le di-challenge tša go fela o mong a gogela thoko o mong a dirang ke a di tseba ke bereka ka lelo tša mokhutung fela le seke la di dumelela sometimes o seke wa dumela gore moloi a go ganetse go dira nto botse e o e nyakang so di-challenge di gona ke a le kgopela ke le monga ka moremi ke re nna ke tlo tla ga bolena nna ke tlo tla gobane le lapa le a se lapa le e leng gore mathata a ona ke a mannyane ke lapa la go ba le mathata e se gore malapa a mangwe a ane mathata a ne le mathata fela mathata malapa ga a lekane ene ke duma gore ge re bereka mola go ne le o motee wa ga bolena wa ga mahlango le ge ka ba rangwane ge a ka kgona ge rangwana a se gona le go ka ba ngwana rangwane ge a ka kgona letšatši ke tlo lefang ka senape ka le bolela mo moyeng ka gore ke sa go nyaka dipheko tše bogale tše di ka bereka lelapa lela gobane lapa lela a se lelapa le le ka berekang ke setlhare se sengwe le se sengwe go ya le ka seemo ka mokgo ke bonang ene before re bereka lapa lela le tlo tla ga e pele ra ya phekola ra dula fase ra lebelela gore badimo ba nyaka go bereka setlhare se se jwang ka molagae eske boletše ke re ya go thoma ka go lebelela gore na papa o jile keng mama o jile keng bo abuti ba jile keng ge e le gore go ne le matswa ra lebelela gore matswa direction a ona a kae then re ka dira eng so ke tlo leka ka maatla gore ke le thushe bagešo ka go e gafa ka go rata gaka ditebogo di tla tle di tswa go lena mohlang le bona dilo tša lena di loka dinomoro tša ga moremi ke 079 1709862 079 or o ka founela 060 ke bitša ga botse malefo 9590303 060 9590303 o mola letlakaleng la rena la Facebook o no re DR Moremi and then wa re latela magagešo a ke sekeng ka lebala go botša batho gore o ska ba le motho a le founelang a re ke Moremi le mo romela ditšhelete and then lena la mo romela voice a ka ši go le motho mongwe o founela batho ka di-video call o tipihla sefatlhego o botša batho gore ke Moremi bana ba batho ba jiwa ditšhelete e re ge motho a go founela a re ke Moremi mmotse gore ke nyaka go bona dira video call ene le gona nna ke phela ke le ka gae so ene a ke tšee ditšhelete dishopong stopang go romela motho tšhelete o senke o fitlha lapeng la ga Moremi ke kgopelo ke e kgopelang and make sure go fetša go patela ga Moremi founela difounu tše re go botšang ka tšona o netefatše gore nnete o patetše lefelong le le right na ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletši ba motse ka kua Facebook ke lebogile le bagešo ke leboga thata malome ka kapa ko go leboge mmereko ko mothata mogala bagešo mmogo le crew ke a le leboga ka mogolo šomileng mmereko ko mothata ga o sempolo le go sasa ba bangwe a re ba thušeng ka mogo ene le go le bethela matsogo banna le sore nako ke lebogile re leboga moroka o ka re le ka le bone go ka ba jwalo magagesho nna molaetša wa ka wa mafelelo eno bo monnyane fela wa gore le bana ba motho so le a hlokana mo maphelong a lena o mongwe le o mongwe o dula le boyfriend ya gage ga a kwane le ngwana mmage mara ntwe ke nyakang go le botša yena ko gore ge o ka tla ba boyfriend yeo ya gago batho ba mathomo ba tlang go ba nyaka ke bona ba wena o sa kwaneng le bona ba geno so ke ra gore re tsebeng gore re le bana ba motho re a hlokana re se ke ra thabiša batho ba ko ntle ka dintwa tša rena re le bana ba motho right Masone Construction e buile gape ka Easter special re le rulela ka masenke a di second hand a motlhobo wa pele wa go tia re swara masenke a strength sa 0.5